Talo flama o se whapoponga talafo le video Samoa. Ua whaelo mai fo ia le tunu o kānata, wa iei fo ile lātou fuafuanga o le āmana ia loa e lo lātou tunu le se tete o Palestina, pā o atu i le māsina o se tema, whamtaranga lea le pālemia o le tunu o Mākani na whaia i le autu stala. Whamere pālemia e pēna riputia le CNN o kānata la waia ua levo na langolangoina le whaia o le two-state solution, o se Palestina e soifua tuto tasi au tawhane o le stete Israelu i se whide mū ma le manupuipuia. E tei whaapea fo i fōrasanga mai isi atunu e pei o wharani, le fo i u whairolo lātou whaia o se ngai o inga whaapea i le māsina o se tema, ato ai fo i ma le UK e pei o na fōrasia i le asona nafi. O tau e kāni le CNN wa fuafua e whaatino le aturanga i le whonotanga rona walu se fulu le General Assembly a le United Nations. Na ia tau fo i wa mai atala noa ma le Presidente o Palestina, le Palestinian Authority o Mahmoud Abbas, ma wa mai a whaeroa ne o le a whaatino le rei e lana pulenga le whaia o whainga pālota wa levo na tāria le tunu i le rua whenua ono le o le ale ai se mata whaio i e whaia iai a le Hamas. O whaero manino e Donald Trump, Presidente o Amerika, o le a ia tu wina le se 45% o tutongi wha o popo tariffs, i lunga o loa awinatu mai kore i saute, a toa masana wha mataranga o le a toanga leo le marienga tau whiwhata wa inga sa whaia. O whaia lea fōrasanga e tu e tasi le aso whaangata nisi o marienga mai Amerika, a marienga ma Amerika a le ai o le a whea ngai manisi tutongi wha o popo maurunga atu. O le 45% la leo tariffs e pēna fōrasia e au whiai mata avale. O ni isi nei o loa au tu e au inatu mai Korea i saute i Amerika. Whairoa le CNN o lo fia le taitai o le tunu o Korea ni whituna inga wai nei. O na whamai aia o le atu uai loa lona atunu i se tūranga tutusa pe siri te isi fo i isi atunu. O lo ia Korea le malosi e whatonton wai le au whai o le alaisa mai Amerika e avinatu e meise o le tu ainga a ano le manu paparangi e mawhai o na avinane ia i la tau. Ta ua fo i le ripoti ua fola e Korea i saute le University i Amerika o se vai ngā tupe pe tolu se lau 5 piriona ma le awhasoso ani lea i le fausia o waa a Amerika e au fiai ma wa le tau. I Australia, o le ulua i loketi na fausia ma fuafuaina i Australia, e na o le se fulu fase e kone na lifia i lunga i le ea, i le teimi o lana ulua i malanga, na masi i SI ma le ele ma whaale tonu wai. O videos na puina tangata o lo i loa le leia tuai le Ares Rocket, sa launch ele Gilmore Space Technologies, na vaaya o masi i le loketi peita i na toe lusi le malosi ma whaale tonu wai. Wa ia le aluane o le asu pa e mai le Northwanga i North Queensland na whaatino i le fuafuanga lea, mai se pepa o whaamtalanga tūstusia ma le company wa whaamani ai, le isi soifua na afia, ma o le isi launch wa whaatulanga i te tonu o le ono i le valu ma sina. Mai le Pasifika, wa saofia mai atu moto le Pasifika mai le pōna pō sa mata i tuwai lapta inga o tsunami po ngarunolo na lapta i ai le Pasifika manisi o atunu te tele. Mafua mai le mafua e malosi pe ona lului le asona nafi e rata i Rusia, wha mawina lo na malosi le valu tesi ma le valu le fua mafue. Fua i ripoti le US Geological Survey pe ama le valu sifuru isi lulunga, pe ama le taitim ma le malolosi i le fua mafue na whaalongo ina i le mae o le lulunga tele lea i le asona nafi. Pailo fo le vai tau o ngalu maurunga i le vau le tasi mita i le tolu mita o lo ono fautua ina mo Hawaii, French Polynesia, Kiribati, Samoa, Maleatu, Solomona. Talmulimuli, wa faa o ane faa mai senga ma lo faanga o le totele mo se tasi waloa tau sanga o tau tua i ngana Samoa, Janice, Port Chan, Margaret, Cockburn, Tauma, lea na mariu le fai ungo le vaiaso i au kilani a o si o mia e si o na ainga i le mai ai o le whinaunga mane ngase o le kanesa o le mama. Se tasile nei o tamari i sa tautua i a onga wha Samoa le ulua i a onga Samoa lava o laise nei nei New Zealand. Na wha matala e nisi no lato ngāru rue whatasi o Jan o se wha marusi au mo tangata uma ma o se woanga malu. Sa iaila na visiona na taula i ai ma le wha taua ino le ngangana Samoa e na ia amtaina le a onga wha Samoa i le baitau le awhi se la waru se fulu i Gweilen. O se tamai tai papalangi peita ina tautala i le ngangana Samoa mai malosi le wha vai na fausi aila na au onanga. Wasiria ma le whasa furu tausanga o lana tautua i le amatata. Io tala ia le video Samoa,
mo le nei fo'i a. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. O le fitu au lele ma le fitu ta iala o ngā amata e mawalunga lana au nanga tau Early Childhood Education po a o ngā amata Samoa ma le Pasifika i Mangele e iai whaia o ngā le stala ma whaia o ngā lango wa lava tā pena mo le awa o ina o le whanau. E uti ava noa lo o tutoe aua lai te whaatuai ai lesi tala nei loa lo walo kala au mai i le olua tasi tolu lima fitu valu iwa fitu olua tasi tolu lima fitu valu iwa fitu e whaatulanga ai se taimi e te asi mai ai. O se tala fiafia nei Samoa, wei nei se tautua ma se unanga family noto mai le kampani o le City Car fuatusi tasi dua lua Lincoln Road Henderson. Te maua iai le tele o tawa la poa band e ofo i tatu tawa le laiti. Tania fo i la tofa ale tonu tongi e talafo mo le tatu cashback. A mantatu lima se lausi aga i atu le lima afe tala. Pe so te mai ulungia Peter Perenanto le numera o lua tasi o walewalu fitu lua fitu lua. Pe amanau mia se tawa le fau molo ainga i le tau malulu. citycars.nz. Mātou te whaia ni fo aroi le aso lava e te whio mai ai i le Shine Dental, ai e iai e inga whaapitoa. Mātou te salia le Afterpay, Zip, Q-Cards, whaapea Wins Quote i le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se furulua i le se furuwalu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo i whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A whio mai le 575 Great South Road, Manukau pe bala au le lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. Radio Samoa. Taslima iwatolu amo. Samoa, le nu'u o te nofo ai. Pe wha pe whea, nanga lo atu o i lewa ai. Samoa, o le penina, o te fia i ai. O solela, susulu mai, ma o mana tua ai. La u Samoa, le nu'u o te nofo ai. E wha pe whea, nanga lo atu o i lewa ai. Samoa, o le penina, o te fia i ai. Hangi mai se matangi, se momoli atu ai. Lo faila Samoa atalasi Hangi mai se matangi Se momoli atu ai Lo faila Samoa atalasi Solo, la poia o la paolo Lona sami i la pe asulungia ele masina Me fa a prefea, nangalo atu oea ita Samoa, ole penina, ole vasa Pasifika Hangi mai se matangi Se momoli atu ai Lo faila Samoa atalasi Hangi mai se matangi Se momoli atu ai Lo faila Samoa atalasi E a malo a fua ai lau o maua, sula fo'i le alofa maleanga le lei o le atua, lo tātou tamai le langi, i le mwhai fo'i o nā, te mai lo tau se fua.
Ia ma se malosi fo i o le au na nei. O le ua tātou toi whiloa iai, ma le fifia, ma le baduia, i lumba o le tua, i lumba fo i o le nu, ai le o tua o le nu. Tātou whiloa i fo i pu o e o manu, ai le o pu e o mala. Ua tele ai tala i manu ma mea le lei ua whaia le tua, ma oe ma uma i tātou uma. Ua muri i ta i eilo na lofa, ai le o lona toa sā ma lona tau i masui. I ga kako wa mio vale, ma kako wa mio leanga. Alo le soi fua manuia i le atunu, whata lofa ma o lofa i a te oe, ma le lo le atunu i tafa e fio le larulangi. Iau tau pa ia ma mamalu le popo, pa le solo. Ia, ai mai se fo iau tu langa wha lupe. Ia, awa le wha fonga mai le atunu. Ia, ere gata fo i lea, ua tawa lunga atu ai i a tātou tala. Mai i le laubua i Canberra i Australia. Tā pena ina, ele tamai tai, ia po le wharetua le sui le Radio Samoa. Ia le tātou tala le nai toi whafonga i pe ata le tu lai lima, pei ona au ina atu e Miriama, alala toa po mare. Ia, tawalunga atu ai fo i male au nanga, ma le tautua le toa whai a fonga bua. Ia, po le fitalenga fo i a Seumanu Francis Ioane. Whaftai le tua, sau whalale lei, whawhetai teu malo. Ua mawalunga lo wanga le lei ma lo walofa, ua o se tau e lele ma le lau wha. Ia, bi ia lava le tua ma whafoi. Ia, lapa o malo, ua fusia foi le whau o malo. Ia, whatalofa, ma whalofa ia te oi le tawhatolu o le tātou vāne nofo, le vātangata o Samoa. Ia, a wafo i pa ia ma mamalu. O pa ia wha le malo, ia, ai te lane fo i o pa ia ma mamalu wha le anganu. Ia, i ri to e tau a whea i se wha amtalanga e tau ia. E na sa ua i le wā. A wātamba ma ainga fo i matamba. Le usonga ia tu mbu ma pule, e i tu au ma la taua ainga le tai ma le wā o fonti. Ia o tamba fo i o le manua tele ma tau o le whare ula, sa ole masale umbua ma le laundiu na sa lua. Ia, le tapo inga tu umbua le motu a wā sua ma vai whanua fo mai tu langi. Sa ole fo i masale umbua ma le laundiu na sa lua. Ia, e tainane fo i. Ia le la au na motasi ma le nofa ma pu ma to o le whare ula. Le whale tau itu ma le whale tau tangata. Le mamalu le whale anga fulu ia te oe tu umbua le motu. Patalofa ma wha a wheloa i fo i. E le po ia ma le mamalu, ia a wā le ainga sa le vi, ia mā walunga sa vi inga le tua e momoli, ia a wālo na anga le lei, whawhetai le whanau no manu, e le ngā luenga le tua, ina ia manuia Samoa, i tawhai fio le larolangi. E mauselo tātou atunu pele i Samoa, a o tū lalata, i lana whainga whiriwhiringa, ma le whainga pānota i le māsina fau, Whatalofa ma wha mā vai i le aso muli o nei māsila. Le aso tofi aso tolu sful ma le tasi o Julai. Lua awhi lua sful ma le lima. E le sāwalinga le atunu, ia, aso mua i le aso atai au, te itai atu iai le soifua tautua, le soifua ngalue, ma le soifua au auna o Samoa. Ia, e le ngata le nā, o mamalu sautua whawhawha, mai iona ao se io o iona iu. Mai maunga te tele se io o fo i maunga iti. Ia, ta lolo pa ia, ta oto atu, i le tausinga va tele atu, muma pule, ma fale o polu tutofi o le atunu, o lau o tau matafa ioi. Ia malo tau fatu ainga tausi le nā. Ia, ai alo maia. Tātou whapoponga fo i o le aso le whatawhiti o tiute ma Faiva alo Filipa o le atunu, i le uanga ngā e le la i le tai au, ala usu fo i le atunu ina ua malei fua i whanunga lelei. Tiute, malavasinga, ia whapena fo i whaasounga o le aso, e masani ai le tangata malana ma le tofi ua masani ai. O Faiva le ngata i whale, o Faiva le vate te a Faiva fo i o le tua sivi, ia bale vao e masani o nā la usu e la langa. A wāhati na e wha wau. Ia matua i ai le atunu. Ia, i Samoa le nā, ia o i nei. Ia, e ala usu le whale whainga luenga, e ala usu le ofisa,
e ala usu fo'i i isi matata ia o le na ua lau sila fia le tunu fa malo le ngā lulue fa malo le tauata i malo le pale malo fo'i le folau i lo tātou o tunu o afa fita uli ia o lo whenga iai ma le tunu ai le mawhai o na tu uai le ala usu e ngā lulue le ala ua ngā ngai fofo i batu le lata i le manawa o ngā luenga whaftai le tua malutia le soifua o Samoa i so se tafo le langi ma so se Faiva ua ngā pāti ai ia wha mui mui sa manuia le nei aso ia mai se fo i le pui pui ngā lo tātou tamai le langi i au tau Faiva sa whenga hiai manuia le manawa o ngā luenga ma le ngā ngai fo Faiva le tunu ia mai se fo i le tāpua inga mamalu anai ta mam tina mātutua o lo lātou pō le whala ma se le matila ia ai o ia o tātou o uso matua whawhine e whaatino o lātou Faiva e pei o na māsan iai o le alawala le ngā luenga o au Faiva e te māsan iai wha malo fole ono sai ma le lava papale e le whaingo fie o le leia tulu e tua i ngā luenga o le tupe a me oma ia o tātou i Samoa ia le na ia i le taimi e malolo ai ia ma sui le sema no fole le fale anga i le baumanga ia ai o le si taimi o e whaatalitali le autufa tupe ma le autufa me ai e lo aku le card fo le i le ATM e follow lo le masinki well no money come in ia le na tātou te leo la whalangolango ma tātou wola whaatalitali ai ma whaatalitali i seisi e sau e maise me ai le autu masani le nao le launga le a tau sa vea pe a fua i anawa tau ia awa le tātou te tā alo atu ai le moringa le tau wha ia ma le whautanga ai maise o sui tau wā ma anawa tau a vaenga whai ese le mea ta o le sustainable development tina e whaau wau ese le mea ta o le tufa le tupe mōsina taimi tāpura Ano o soi fo via ia i la tau o lo o asia fo i tātou le nei vai tau o le tausanga asia si mai fo i ainga wō mai masani siaki le fo mai le soi fo maloloina ia ai le ngā tele nā o asia singa lava ia me se fo o le alofa atu ngā suatu vai malui puenga wha mawhanwhananga ma wha maisenga nisi ua malanga mai ia ono o le whaatasi mai i peau wha mawai o toe sauninga o le tuua o le malo ia o le usuia fo i o le fono i nisi sa pele i loto manganga i mafutanga wha le ainga o e kalesia wha la puputonga o nuu ma mafutanga ma ainga o lo o ufitia i le au pongi sa ono o le wala upa ia le tua ia wha mawhana whana atu le atou o sawea i ate oe tātou tue whenua i fo i le whaatawhiti o le reiva ia so i ngā ruenga ma lolo ngā lue wa moe ia o lo manuia o tau tamam tina mātua le ngā te mauta malawa ia e whapena fo i whale o tangata mātua ia ma mauta ngase o lo whaafonga ma iai whanonoa le loto o no le tūlanga o lo iai ia tātou amata atua i whapena. I le so, ai alu se teimi ia o nā ili atu leo le talanoa. Ma le popo lenga, ine i toia fia fo i tātou le ngata i le teimi o le COVID, le misela na māli li waile sidia le se lau montupu o tamaiti, ma whanau o le atunu. A lea la, ta upese atua i lava. I le tatau maono mea ona whaatino o se wala aunga ma se whautanga le malo tausi o lo o ia tau ave le malo le teimile nei. Mo se alert a wā le state of emergency mo Samoa. Lela ua whaile o wala mua tau fia a onga le whanau. Mai a le tausanga mua a onga whaateitai se yo o i le tausanga sfulma le lima le matua. A o le whaanono anga lai le tae o nei. O lea sato o lua tamaiti ua maliliu. Ai i le aso le nei. O lea ua whaopopo e malesi to o lua. Ua to a whae nei tamaiti ua maliliu.
i le whaamai o le dengue fever. Whawhetai o lewa ua e le tōwha, le ngata le tau whio aonga, a ua a mata le polokalame, e whanga whaasolo a toa ai, lo toa o lo iai a onga, ia whaapena fo ino whanga tūtaulanga, ai maise, o no whanga, sa toa ai le suawai, ua vevela ma mawhana, ua matua tala whiunga le lei, i le fia le namu, e alu e moe ina matu ufua ai, ia mātili tele ai le namu i le atano. So fumigation process is now on the way to all the school campuses around the country. And I'm grateful for that. O te whawhetai ai ua wawe o nā ngai la tau a meise. Ia voi na pese atu le tātou polokalame. Lei a tau o savea, ia male ngā ngai fo Faiva a meise fo le tātou tāno awa. Ina ia utangia mai walai whalongolongo o mo tātou te tai. Tasi neo polokalame. Sili ona, muri tai ai le to tele. A meise i tai o le atunu. Ma whainga malo, o sui whai pule i tono le mautafono ma le paramene. O i la tau e whaia whai unga. E manui ai tangata lau tele. Lea whai lana pese atuai. E te tau ona ngā lulu e whatasi le malo, tau ave olo iai nei, le fionga le tamaitai paramia le minsta, o le soifua malo loina, o le minsta, ma i la tau o le whaalapu patonga le New York, ia po le vaenga, e ngafa ma whaalawe lave, e tutupu whaafosei po ni whaalawe lave whaale natura. O nā ngai la ia le komiti, o komiti whaavai, ma fono whaavai, ina ia ma whaiu na whasoso ni mai, ia o tau whaafonga la ia, leise tupe. Si vaenga la titi sa AVS e fuafua mo tua inga whaalawe lave whaapenei. Mai le 25% o le paketi lea na tuu e wholasia ai te i ua le pasia. Lea la wotoe a apane i o i whono whaavai. A o iai ni se le ni o totoe mai le miliona le poloketi tasi le miliona tala a lofa mai. Ioi, whaonga ane ia se le ni na o le tasi le miliona poloketi. So ni ai le whaatawina o vaila au, whapena foi male tulanga o le whaatawina o masini. Male ni o masini whanga vau voi. A wana pau na o le masini e whaonga ni mele ta o le fumigation process. Ia, matutongi ai matangata o i la tau nei o lo ua ngai e whaida ngā ruenga. Ta ua tele ne mta upule na matune. Ai whawhetai wa lātu langona mai se leo, ma se sao. E whautua i nai, ma watu se tu o lalo, e tu sa male mta upule. Now we've got 4 dead children in our hands. And thousands more been affected. Aia, ele lava le whare mai. Na o le 5 moenga, ma potu e mawhai ona ta o toi i lato ua tinga i na tele. Ai se lia i le afe mona tupu, o i lato, o lea ua whanga solo ne iai. O lona winga la, ele ngata i le whanga ina ono whanga ia e tuufua i le namu. Ai ta tau foi, ona whanga solo loa i se fuafuanga o treatment, po ni tui, po ni fuala au, a o lea lavo. Alo fai, mai ma ue pe ana iai o le vai o le ola se i whiinu o i tangata nei ma maua i le malolosi o nai whanau. Ia nā o whalango tu foi. O le nā o whao ngā mai ia isi vai whale nā tura e whaia i vai o meo lau la au o me totoa ma ola i le sio manga o le atunu. Tālo sia ia vave o na whaia se fuafuanga i ai. E maua mai ai ni tui pui, po ni fuala au, po ni vaila au. Awa, e lua namu lai whaia le amio lea. O le ungari, o le ngamu poa, ma le ngamu whawhingi. Verikari e lua poa, o le poa ma le, o le poa la. O le namu poa. O le tau a vele si ama le te wawa ai e fufula ai ia vai o tangata. Ma tātou wala o e whape o le vai kupa. A o le namu whawhine, na te tau waweina la leisi si ama lea, lea ta ua nei o le dengue fever.
Ia, o le imbalance i le toto lo tangata. Awa e alu le namula. Pire ngā mufo i le e so songi ma fia ai aku le mea maka am. Ia na saula ia le mawha mai le isi, ia e oa i mea ola. Ioi, e o tutu oi namu mo mai tutu i tino tangata. Ia mawha pena na tu uali siama. Talo whae. Talo sia o whaalongolongo mai iai. Ia te tai o le tātou atino o. Ma whaia loa seisi fuafuanga. Ma se taunu unga e te tau o na o iai. Lea la o tau fia onga. Lua leo o whanga atoa. Tolu o leo o e ngā lue. Ma whono whawai aitu ma loe limas fulma le tas. So wawa ai ai le tau o tele ma leo ngā. O whono whawai aitu ma loe. Mana tua le tasi le miliona poloketi lea. Lea na whaafai ngā lue ngai nei tangata e siria i le iwa se lau tangata. Iwa se lau tangata na wha ngā yo ia. Ia whono whaavai. Ai mau o lātou, tongi mo lātou alauni. How beautiful is that? A sustainable development. O ngā luenga māti na e wha wau. I te tonu. Le laua toe apa i le malo. Nyoe. Le malo tau ave. O tō whawhoka mai Samoa. Ai tātou le yo o le i le meo le whainga palota. Tasi lea vaenga o te avatupea, avatupea. O se whaatai ta inga le nā. Le lei, ma le tāua, ma le mautu, o me tau o ati nai. One of the most crucial part of a development that is sustainable and the life expectancy to continue. And the continuity of this project is very, very important. You know, whaawa wina ia. Aia, i re eise atina e maua mai. Matoe tupu, matoe fua mai. Matoe maua mai i le tupe. Mai mea i o tufanga tupe. Io le se laua so mua lava le nā. O le si vaenga lea pea whapea e whai mai e to e fo i mai. O i nā e watu ai nei mea. E watu e lei ma se si alu e whai e se si mea. Nā ole ai lava. Ole ita, ole eat, ole upa eat lava. Watalo whailunga le tātou api o fōringa. E awa pia fo i le tātou YouTube channel mo o tau o sa matua whawhine wa amata fo i nā ngai mai. Leo mo mua mai ia whawha wina tāni alu. Malo, whawhitai, ia o nisi o lalawa ngā lulue. Ia ma sa ili le taimi o wa ese o tātou waso, ese o tātou taimi. So se tawha le lalulangi alo whawhangafonga mai ai o tātou. Ai ngai mese fo i le atunu nei o New Zealand. Wa avea mo tātou a inga lona lua. Whatalo whatu. Whamalo atu le soifo ria. Ia, ai maise o ngā ruenga lo whita i tunga iai. Whatalo whapito lava. Mo i lātou o lo whaia, le whaiva lea whaloto I whale. Those that are doing the domestic duties right within the perimeters of our homes, the vicinity of the home environment. Lātou e whaile ngā ruenga lea. E no whawhale. O le iei makingifu makamaki. E le I o I lea onga. Whai o ista moiti lau o I lea onga nā lausu le tai au e. Whangu ma tā pena. Ia ma lātou lunch o ofu a onga. A o le iputi. Ia ma le malu o le tai au. Mo le tamama le tina matua no whale. O le whainu o le whala au o le tālu sfulua toi tā pena le si ngā senga. Ia. A o le tanga mea o le fuluinga o ipu, ia o le ngā sisenga o mea ai. E whaatalitari e le taimi e tu uaia o ngā koe o e maika maiki. A o le mea ai o le fiafi. E le ma whai o na malo ro, le lei nā iti nā ma uto uma, o lo o whai le nā ngā luenga. Whatalo whai a uto. Your duties and your work is the work of love. And it will never go unnoticed. It will be acknowledged, and God is watching what you do. The good work you're doing at home.
whaatalofa ia inosia whaatumiti tipi soli. Ia whapea fo ia manu Samoa. Vailepa leo pepe, talofa lava malo le soifo manuia whamai. E se ale whaasoa media mai whafo, ma le whaasoa media I Samoa. Aia fua le talanoa I le ola ai. O mai I Samoa ka kou whaima manga whakasi ai. Ia ngā kou langona la ia lea. O le whainga ka o le ola I Samoa. Le lei o kou ngai kala ia pengwhiki. Maola I le ola ngai whafo. Talo whaimanu Samoa. O le wanga ola I Samoa mo whai whakoanga. Malama le lei. Ai tau o tele le mea le nai te sau doi manu Samoa. O le mea le nai ta o le atina e wha ua upea. E te tua I whatoanga. E te tua I lou lau ele aisea. Le anga le tofi le nao Samoa. Ma le tua fo le lesi vaenga o le au tua lau launga. O Samoa ua uma na tofi. O aona tofi o na ele o lona whaasino manga o ana mea sina o na langi soifua. Aisea, ele o se nuu taliola. Ele o se nuu tali ai. Ele o se atu nuu fia ai ma whaatali tali mai. E alu atu sesi ma se mama talo e tuu ilo ngutu vatu whaafonga mai ele atu nuu. Alale me le la fai. Ia manu lau ti le nale o ta oto mai ngā le kufa o le kupe. Kufa la ia kanga oku. Lesi kai me vaku se me a ua. Lena, ia ai mo le sila fia manu Samoa. Ele ola uma Samoa I le benefiti I atu nuu I fafo. Io, e Samoa o le otoe au ngā ini ngā ruenga. O lewa na ngā lulue. Ma tutongi a lātou la fonga. Ma whai o lātou sao. I le reia tunu, I la fonga. Io, tangata lana, ua tala whea ngai, ma tala whea unga, ma ua whetau I le lei I ai, le mālolo, ia ai whawhanga le mālo. Io, me tau, ao le tō tele o I Samoa, o lo o whai o lātou Faiva, o lo o ngā lulue, o lo o atina e pea, a o le ale isi o lātou Faiva, o lo whaatino nei, o le tautua ai tau malele, o lo susu e ai le wha malama, wawa ai atu I o tātou ainga ma o tātou nuu o e kalesia. O le lafo atu o tupe, international remittances. Io, o nā tupe, ia, o le nā e mawhai mai atu le epa mai lātou. O tupe o lo e watu mō o tātou lava ainga. A le ale tala le a tau sa whea. Luas fulu tau sanga taluai, sa o wha mārmula mangina ai. I lunga o le radio Samoa ma le polo kalame. O le tano ava. Tō wawa aile le umi foi o le tausanga. O whaatino le nā proklame o mai I le tae au nei. E o lo fo I le asto nai. Ia, tā pena ia le ngā Gagaifo Faiva. Ai tātou walo I le tano ava. Le swalofi o le atunu. E te maua I le sao. Palonga leu pena unasa whaatalo whatu. Ia whapena fo I sia pita. Ia, o le tulanga tau le na, ia, le lei, se mai manu Samoa. Tufa le tupe, ai whaatino pea, ia maumanga, maatina e masani, e pei o na tātou wola ai, sa o le lei. Nio, mea le nai tau na whai, a le mea la lai e whai mai ei, le si au vaenga. Ia, na o le tufa le tupe, tufa atu, whaingu le kokola, whaingu akulea mea na, a o le mea tau na whai. E te tau ona wha au au pea ati na e le atanu. A e le na o le whaatalitali alu le ATM I le tai au. Lakulo e lesi aso. Wa uma le tolu maasina le na tu ue e a fo ile le tufa ile mea. A e okunga wa uma le bread basket. Ia kuakulo ma le kādi kong. Ai follow le masing. Ia ngo follow ma kalepe le ATM. O e whai kako manga. O tō whalango I le tala. Io, alo au mai e le tuspa ia. I le taimina o ai ia uso Iosefa I ai kupito. O e so e me ai. Wa turi Jacob oi. Oi, ia Farao. E a fo I lona malo o le whalongo mai o le tele le me ai. Ai la fo ina tele le me ai ina. Ona o le tamo I Iosefa na ia whaamatala ina, le winga o le miti a Farao. Io, o povi e fitu,
o tau sanga e fitu, o povi la popoa, ma povi paa le nā la ia. E tāua tele ia le vaenga le nā. Ia, o le ile taimi o le onge. O atulo yo, ai whaatu ia Josefa vai. Le o lava fo ini me ai o mai e o ma ave le suoto sina ma vatu ia fatu seito ia e tuto o yo tau ele. O na ola ai la ia le ma maua me ai. Ai mumusu. E mumusu e whaifako anga. O le si aso o mai umatangata. O mai malatu tupe e toi mo moli tupe ia Josefa ma le tupu. Ai whai mai. Mo whai atu Josefa le ai. E mātou te le mana o tupe. Ai o mai mao ma ave kia pula i e koko. Ave whala au aina. Ma saito ia whapena ma meo kapisi ma meo ma. O koko me ia. E ola ma kou ma utou a ai ma manu i ai. Ai mo musu. O la le si mena whai. No mai mo lātou whanua. Wa fōa i atu i a Josefa ma le tupu o Farao. Ina ia maua ni mea ai. Ia. Le tāua tele o le sa vali o lo moli atu. O le tō whā sa ili ma o le tō whā malo le tō whā le nā. Ia. Aua ne i o tātou tali ai. Aua ne i o tātou wha tali e tufa ni tupe. Oe ngā lulue. A ua mau atu se vaenga i le malo le lei. Ai ia wha wau pēa. O na ngā lulue māti na e lau whanua ma ele. O le tātou tofi ma le tātou wha sino manga le nā Samoa. A vele lau tala le la whai atu nei. Se taimi. O nau whai atu la ia lea. Au tau sila i le manu lau ti lea ua ta oto mai a vaenga whai umanei e tolu. Ai mai se vaenga whai nei ma lolosi ma le tō tele. O lo o tulai mai ai i le fionga le tamaitai paramia. O le malo tausi ma le malo tau ave. Fio me Naomi ma le sap Samoa ua poto. Tu le epa ma le HRPP, la auli ale mali atoa, ma le whatuatua i le atua Samoa ua tasi. Wa uma le tātou tosi vase pena ma mai ioa atoa le tele o vaenga nei. O lātou manu lauti, ma lātou anava tau. Lea lava, o le whai unga, tātou te toi fōi. Ina ia ta pena o tātou ele mo tātou lau whadua. Ina ia whatino ai whato anga mātinai. Jericho Motorway, ia, ngā fui whamainga koe fōi e a kopo la ko ngu, ma ave anga manu, ia manui ai longa lau ele. Ia, ma whakaika inga le leine nā mō le tātou malo, o kai manga ia. Malo Colleen Torrea, ma vai leo bai ia tangata nei ma whaatita inga le leine. O Polonga, leo pena, aso mua levi, ma alola sai fuamuria, ma taile ma futa mai, ia, fa pena fo i autou umalava, o lea ua amata, o nā ngai mai, i le au unanga ma le tautua, ale si ufonga o Samoa. O le aso nafi peo no vātu ai, ia, o nā ua ngai e tu fo i, ia, le savalinga fo i, a le sap, o le Samoa United Party po Samoa poto wa nga atu ile motutele i se la fai o le ua va mai a fo ina ia la tō fo i wha la wiloa i upolu ia po tu mua mana tuala e valu sui tau va o le sapo o lo o tamu mo e mai i parti ai tu malo e valu i tutono sa vai. Ia, ona maua leo le lato wau inga atoa. E se furu ma le valu. A whaila e se furu ma le valu. O malamalama le lei i ai i a fia me. E le mawhai e le se furu ma le valu. Ona whatu se malo. Se i vanga na. O i ai lo lato utalitonunga. Ma se mali lienga ma se si pati whau whai.
o le mātou sifuru ma le valu lea, ia ma lau tau fia, e mawhai o na fausia ai se coalition po o se malo so whaatasi pēa uma le whainga pānota le nei. So, it's a smart move, it's a thinking that could be imminently or inevitably happen. E ono tupu se mea whapena. Ia pe a whai. Lātou te loa ele mawhai o na lātou whaatuwina se whainga malo. Ina oni whai pule se sifuru ma le valu. So it's already in the pipeline, knowing exactly what the plan is. Ia le tui tau whai atu. Ia, tu au se pirima se mo oe, tu ti tau tala mai. Ai ua mōri mau. Ia tangutu o la au, o maunga mamaa. Wa la tau lo leile mea, e ono tupu mai. Fereti a vei whatiri. Ono no winga ala e o, ala e la tau te whaalango lango i seisi pāti. E ono tūlai mai maua mai ai ia ni whaipule, e whai ai se malo so whatasi. Ngā luafi le au pepe malo le soifua mria, whaftai ia le mafuta mai, tufo le tātou pole kalame. Ia, o le whamai whereti talofa sa vea, mātou mātou matātou mai Sydney au se tālia. Ia, whamai le si le tala manu Samoa. Aua le whaaseina le whaafunga anga a whaatino mākou maumanga, malafu manu. Ia ai maua fo I male wha murianga kau kupe mai le malo ia lau mano whai atu tala na ioi awa nei wha lango I tufa ngā tupe ai wha lango pea e wha au wau lau manga ma lau lafu manu o wau matua o whainga Faiva a maua tuai se incentive wa wale tala na o le mea tā ua le na ai o le langona le ave se tangata o le wha pea wala valea. Ioi, wala vale tupe lea tātou te olai. E lea mawhai. Ona e ola whape nā whaalango ona paule nā o se tupe. A wā o leu te whai atu ma le tala sao. E iai le taimi ma le whaatāpu laa. O le taimi a watu ai le tupe le nā. E whika la iai. Lima se lau tā la le tangata I le tau sanga atoa. $500. Do you think you can stretch that 500 tala to next week and then to the next month? Nā o le tasi lava le taimi I le tau sanga a toa whaifo I la. E to se fulu le tau wainga. Ma le lima se lau lea. Ia. O le nāra wha mai e lima awhe le tupe mawai. E ma whai ona o tau wola le lima awhe le nā I le tau sanga a toa le nei. Ia. Tato a sisile e misa I fo I maainga pe ale le leo na whaaso soina ia le nase le. A fika fo la iai o se tupe sili o na maula. Whaafetai o le nae moa la lima se la ale tangata e tō tasi. I le tausanga atoa. E le mawhai o na whaloa pa o lima se la utala. Ame me ipa o lima se lau karanga se ia o ia ti se more tau sang o lis tau sang e so e sa o ngale a fe menga lua fies sa o le o se lau po se ne sa o sa ve na ia na la sa o le ia so Fiume knows very well that sup with only 18 ma o te tau atu. I le se fulu ma le valu le nā. O te loa na paunitanga te sao mai le se fulu ma le valu le nā. A le to tolu e to wha. Io, o te sao le nā pe ai baba ai ne iai. How do you know this? You can tell by the attitude of the people that support this. How do you know that? You listen and you read through the lines, between the lines of the comments and what people are saying and writing on social media. And that is my bit. Asau minitangata, laki pe amol to lua, laki pe amol to tolu, matua over le laki pe amol se to fa.
Ia. Le mea lane nā, ia, le wanga ia tula le sapi le motele i sa la fai, ia, o lo iai o na sui, e toa valu, o lo tau wā mai ai. Ai la uva ai ma la tilo, my personal analysis and observation of what I'm seeing within these three major political parties and how it pans out. O la tilo, o le lua se fulu i tu malo, o lo o iai tonu, o le motele o sa la fai. Lo utele tununga, se fulu fitu le se fulu ma le valu. I tu malo e man malo mai ei i le fatu tu e le tu Samoa o tas taipe i le fainga panota lus fu mal tas le lo foi atu ia la e alu le fainga panota le sa fai le mato pano a o le foi fo i po lua vai aso a o le io o le fainga panota sa tato va ai le ia sa fa fo fonga le tunu a wa me na e mafai ona. These are the forecast. O le vava inga lava a le tangata ua masani i whainga pānota, o a mionga mawinga o tangata i whaali i whainga pānota, a o le io o le whainga pānota. O i nai te whaitau i nai ia o lou lava, ma lau lava, ia te au lava ia, nā o au, i le vava ai ai. Ia e mana tua lana sau le unga le nā los fulma le tasi. Sau fo ia tu a le sful fitu e sful ma le valu, ia sui. E manu malo mai le whatuatua, na sau se fulu ma le fitu le lei. Ia, se fulu ma le fitu le lei. Ia, na foa, ma whaipule, o mai tu malo na man malo mai ai. Ia, le whatuatua i le tua Samoa o tas. Aso nafi, ia, ua, o nafi. Lea luanga i si umu mawhale a lili i le sap, i masalo ua uma mai i nā. Ai o le aso nafi, le aso sa. Nei le sa le o te ese mai i tona i manto mawhale a taletasi lua ma le tolu. Ia, ona o mai lea i le so. Ai mo atu la i se mea matautia leo tu la i mai New Zealand ma le palemene o New Zealand e tā ua tātou talanoi mene langa o tātou le nofo i New Zealand e te tāu fo i lao na tātou malama lama lelei i ma tā upu ia e tu la i mai ia ma afia ai o tātou tangata walu le deiva i aso o whela fuai ia ma whape nao na whitutu nai ia saunoanga matulenga i tono le mautawhana ma le palemene o New Zealand. I le mata upu lea, o le ale toi whaia ni tusi ngai ngoa fo i lea ta i lima tausanga ma whai. O le taimi mua le ne, ua au mai ai e le malo so whaatasi lea o te ia nei le malo. O le coalition government between Chris Luxon and the National, and also the ACT Party, ma Winston Peters, ma le New Zealand First. Le mea matautia le nā lewa tu lai mai nei. A lea la wa te e iai le vaenga whawhai le leipa. Ma o se tasi o sui, sui upu, ma le so upu lea le leipa. Le fionga i le alo fo i le atunu. Ia Honourable Maunga Lydia Sosende. O le saunoa, o wa te e le leipa, langa te tau na avel ma ta upule nei e toi luiruina le palemene. Pe whaia iai ia se whainga pānota, po se whainga whiliwhilinga, e iai mea i o referendum, whina ngalo o tangata lautele, ia po se pelepesite. Pe maua fo i le lua vai tolu, o le palemene sui ai se tu la fono whapea. O le soli whawai, le whai o se tu la fono e au noa ma le malia o le palemene. Ia ma ave na mata aupu e whaatalanoina e tangata lautele. I le teimile nei, 4 miliona, ono se lau, iwa sfulma le iwa,
fitu se lau, 5 tangata New Zealand ina ua mai a le whaitau ngā wha i lena te atu nei. I le lua whe los fulu. Ai a sirsila la ia lea tunu. I manatu ia au mai nei le malo so whatasi lea le tawhatolu lea le National Act Party ia whapea fo i ma le Winston Peters malana vaenga whai o le New Zealand First. David Seymour ma le Act Party. Ele tala whengai. Ai whai mai. O ala whai numera e whaalango lango i ai. Awa e tā ua tele whai numera. Ngā meo statistics. Po whaamaumaunga ia e maua mai i tangata ma le whai tau au whai o tangata o sa tunua. E lo le ai whaawasenga le paketi. A o lea le tupe alu i lea matanga luenga, ma lea matanga luenga. A onga, soifua maloloina, ia whapena fo i maisi au nanga e tele, disability, the elderly, tangata mātutua, the Ministry of Children and Young Persons and Families, matanga luenga o tinamata maitai, o whanau e maise fo i, o tūpulanga talavau. The Ministry of Justice, matanga luenga whaam sinonga. The Ministry of Housing, the Ministry of Health, matanga luenga o whale, o tangata mātutua. O tō whawhongala i le matua i se i sini o le mata upula o mai nei. Whamilanga e whaitau miliona tupe e alu i tausanga umalava. E o olo wa mai ale 5 tausanga whai le tātou tusi ngai ngopo le census, the national census. And they want to stop this in New Zealand? My goodness. How accurate. Wa tala leo whai mai. E mana ia leo le ofiso leo. O le ofiso whaamaunga Stats New Zealand. O le ofiso o afo i o le whale mai. O le nā o lewa na iai i nāra whai numero tangata mamai, tangata mātutua, tangata talavau o le tūpāo, tane ma le tūpāo o tinamata mai tai ma le tūpāo tamaiti. Ai whawhewhea la tangata ia o le disability ma le au homelessness. Tangata ua le o to iai indi o lātou ainga o moe polokiko o whale, moe lunga le awala, moe le maketi, moe manonofo solo i so se vanga. Whai o lātou whale a tingi pusa i lalo la auma. How do you record and get an accurate data collection of information for these people? Awhewhea mtātou maua. Tala, whaamuma wina, o tangata ia o reini ainga, o nanofo solo, o nei, e no foi Ponsonpi, tai ao, mauifo lai mo i Greylin, o lisi vai aso, mauifo lai mo i le whalepasi lea, whakalepasi i Otahu. Vai aso lea, mauifo lai mo i lalo i Dunedin, o so le pasi alu i lalo. How do you record these people, movements, and statistics about them? Whawhena o tō iloa. Wa iei tangata ua maua i ngase o le mawhauwhau. People that have been affected with mental illness. Whawhewhea. Ia whamai, ao o le taimia so e lau sol tu la fono e le tau siringia. Nā lo tō o ai i meo le Ministry of Justice. Na le ofe siri pe fia pango tā le loka i Mount Eden, ai fia le loka i Wiri, ai fia le loka i Whea, i Paremaremo. Fia le loka i o i Karaka. E matua ula a. E ala na umna o e ta watu le bele na New Zealand. Masamo uma, alo lala mapapa au. Ile atunu nei o Aotearoa. Ina ia e tapena iai. A o lei whaanga solo atu se whaatala noanga le mata upule nei, to stop the census that we usually have every 5 years. A wane e palotai. Whai le tusinga ingoa. E lo sa o i le whai no mera ma wha maunga o tangata New Zealand.
e ao fi ai ma tangata Pasifika lona winga la. A whai nei la. E tā ofi me le whainga malo so whatasi lea, e le toi whaia ni census, pa o ni whaitau ngā whai every 5 years. O lona winga, o le ale I loa fo I nā wha mō maunga, o tangata Pasifika. E le teimi nei. Ia, o le lua vai tolu o tangata Pasifika, I le atunu u atoa, o Samoa. Sili atu na tō tele Samoa lo o nofo e nei. E wha lua ina Samoa lo alala mapapa au I New Zealand nei nai lo o Samoa la nofo I Samoa. Ala fo ina le no fefe Samoa. Samoa. Ai mai sa te tai o va enga wha vai. Mai e whatever na iei tonio. E ta tala le avado e a fo I palota tuai Samoa I fafo. Ai sea. Langa e sili atu na tō tele Samoa I fafo. E sui atu ai Samoa I fafo. Le ua le palota e whai. Mea ngai renga pala a ai e. E wha atanga le tula whono. E wha o ngā ai le palota mamana ia lea ia tau o Samoa lo alala mapapa au e fafo. Why? Those political leaders in Samoa are very scared and skeptical because why? They know there are more Samoans with the diaspora international that live outside of Samoa. And the power and the balance of power could well be swayed. Whapese se le tala leo te whatua nei. Ona whai mai la I le tala, au o tō atu I whafo. No whai whafo, ma whai le inko waki ngā I whafo. O koe mawhau mai a Samoa, tatia mai Samoa I mātou. What a stupid, idiotic comment to make. What do you think? Are we children or what? Are we stupid? Whafo I atu tō upu. O upu nai whai e meo te tai ma te ngata o leanga ulu. E oi, e loai. O amatua le aise tō whāma se whautanga. E loai foi, e whai mea whapito. E loai foi, e pala a ai e mumusu e tufa. Le whaamaduanga, male a ia te tau mo Samoa uma. Ina ia whaiala na filfilinga. Ale ale fua o tō iai, I le sao Samoa lo alalam papa au I whafo. O le mea le nāna whaiala auli, ta wia ai, le sao I matau o Samoa, malana tautua, o le ai tau malele mai atunu I whafo. Listen carefully, because one of these days you will change your mind. Oia, se wawaila, a tātia tu nei lale malo ia o tō. Ia so o se o ko wawai I me ko ke whai e le malo. Ioe. Nā le kalali, ma le au kukuafi, ma le au whaaleanga mea, o le alala o tō manatu. E no whanofo sa mo ia tunu I whafo, ai le whai atu sona sao, e tau o latu I lona leo, o lana ia te tau, e wha leo atu ai o latu langona. Oi, whalongo le mai. A wai alua lua, e suinga maalia langona le tangata, pe ia sa o sa vea. E re pe ia sa o Samoa. E matua sa o, ma wha sa o. Wan ma koi sa o nga mamaoa. Le ai se mea la autou no nofo ai fu, ma whai mai. Ia autou otu loi whafo, autou tu e mawhau mai. Ka ingoi. O ai o tōtou te whai ai, wha matalanga wha awāle walea wha pēnā. Ele nā o tōu e ona ia se atunu. Whai la mea le lei e te tau, o le wha longolongo atu le atunu ui whafo. Nā tō te whia maua fo i le a te tau, ma wha amrianga o lo o tōu maua walanga o mātou le alua tu ele tele o le mea. O lo soani le budget support, ai meise international foreign reserve le nale o lo, ta atia ai. Le oa ma le tamao a inga o le atunu ue whaaso soa le taimi o le tala wha atatau ma le tala wha o popo o le tupe a Samoa ma lana paketi. E o le ilua. Io ale fa mai a man Samoa e palo ka pongi sa kuio. Ia whaafonga le man Samoa. E le ai ase Samoa,
e nofo I fafu. O se tangata o se sa o se ainga ma se matai tau si ainga. Nā te le I loa tangata o lona I tu malo ma tangata o lona nu. Aisea, langa fo yo ia lea o le tausia tua le ainga I Samoa. Malu atu so o I Samoa I whara lava o lo whai. O ia o lo ngalua I nei, a o lo whaasa o sao I le ainga. O mea uma o lo iailo na sui to tolu o le nuu. O ia le nae 5 mawai I ai le tō wha le sao le I whafo ona. O lana kon kalate wha le tū la fono I le whaingalu, I le whale whaingalu anga lea lai o na ngalua I nei. Malafo atu le tupe I Samoa. E malama le lei, tusa pe le watu, I le fono matai le asonga fua. A lo iailo na sui lo se e iai. O lo whaatino ina lana montanga. A whaifo I ta isa na sua. O a mea uma, e le au mai I New Zealand. E tau ma mawhai lo na ainga I Samoa, ai mai se. Lo na sui lea, lo na sui momo e o lo o iai ma sao whai ma se e le sao whai ngā le nu. E lo ma fo I la e le sao mana matai tau si ainga leo lo lo foi whafo. Tangata uma lava I o lo whai le la tau tau tua I tono le nu. Male I tu malo. Yeah. In fact, he'll probably talk to those people in Samoa daily, on a daily basis or a weekly basis. Yeah, tāua le nā. E tāua tele, le tāua tele, le iai o le whau tautanga, ma mana malama le le iai, mea nā. Ia, o le pala a aile nā ma le whiwhiwhi I la tōnei, ai, o a umanisi tala au mai, they are all lame excuses and idiotic comments. Ah, yeah. Ia, tā ua ia mana tua lele, ia le vāenga na. O, pa mai ia, pa mai ia le, ia man Samoa, alima whale benefiti le na, e ola lava I maumanga, ia malafu manu. Le mea tonu le na. Ia ai aola nei la lafu manu, nai wha mai le ini moa le ini lafu manu a tangata o lo whaia. Ai tausolo mua I tangata nao na wha e wha mai, ua taunga tā le soifuanga. Ai le oe ngā rurui, ioi, le mea le nā te whatuai. O nau o mai leo la utala noa I le mata upule nā, toi wha umatua ni la ngona e winga, I le mana o le National Act Party, Male New Zealand First, ina ia awane toi whaia ni tusi ngā inua, Samoa, le Male Pacifica, and every other Pacific nation that is listening, because I found out, if I mai la Leo John Pulu, leo lo o whātautaia I le Pol Kalambe, fo lea le masani na mātala no fo I le Pol Kalambe le tangata Pacifica. Do you know, Sylvia? It's amazing. A lot of our people listen to your programs because you are using the bilingual language all the time. And our Tongan young people listen to you and they call in and they said, "Hey, John, have you listened to that program?" O tō sila la I le tāua tele o le whaongai no ngana e lua, mālamala I tangata. Awa, o tātou tangata tu moto o le Pacifica, we will miss out humongously, hugely, if we do not participate in the national census of New Zealand. The allocation of the budget, we will miss out on that. Education, the Ministry of Justice, social welfare, the Ministry of Social Development, Housing New Zealand, we will be lost. We will be left behind if we don't change the government next election. Ioe. Ala tala sao le tala le nā. Ai ei malo ua ia te tau tala atu ai whapena. Ina ia whaafafonga mai as a political commentator. Te tau a whai se pele pesite po se referendum, e winga le mata upulea, o ai e manao e tātia ese o na ua taunga tātele, ia le mata upulea, o le whaia, o tusi ngā ingoa, whawao o malo, o
ile atunu nei every 5 years ia tātou te iai. Ia tātou palota e whaau ngā le tūla whono tuai. Whai le tusi ngā ingoa. Ia na whawhele na tātou loa. Le whamatu ese o le tupe mō le Housing New Zealand mō tangata Pasifika, we will never know again. The budget will be allocated to other different areas. People will benefit from that, not Samoans and the Pacific community at all. Tāua, le māna malama, o wāwhoi. Tātou te loa ai meo lo tupu le nei atunu ulanga le tātou te nofo ai fo. E mwhain tātou whinau I mea I tupu New Zealand. Ia ai le ave se ai fo ma le tātou ai ia tau. Tātou te whinau atu ai fo. I mea le tupu I Samoa. Ia lena. So, the current population of New Zealand as of July 2025 is around about 4,699,755 people total. Now, the coalition government of the National and the Act and the New Zealand First has proposed modern changes to annul and amend the Electoral Act to avoid having the national census carried out every 5 years because it is too expensive. O le talasao, it's unreliable. E le whaatuatuaina. Ia le whinaunga lea lo au mai le malo New Zealand. Lua whamai, it's time consuming e tele le taimi aluai. Tolu, whaitau miliona ma miliona e aluai, tupe. Ia lea lau whamai, Labour is against it and o le si tātou malo whaaloalogia. O le so upu lea ale Pati whai po le whawhale tui le Labour, le awhionga ia Honourable le maunga Lydia Sosene, I se aso le vai aso le nei. Ia po o le tātou po le kalame foi, o le tāno awai le aso tonai. Ina ia mauti no ai e Samoa ma tanga tātou moto o le Pasifika. Mea ia e tau mawhai le vaenga le whai. Ia ai le lei mo Samoa ma tanga tātou moto o le Pasifika. It is not good for Samoan and the Pacific community here in New Zealand. Tā ua da o tātou mata I fo I ma, I loa I fo I mea ia o le o lo o I le lumanai. O na o mai lea o le o se tala I mata upu ia ua tūlai mai nei. Mai o lea ua wawai atu. O anda na fi lea na lo tea I loa mata upu a mata. Ia tango fia o mata upu fo ia o petitions, po challenges, po objections. O le tangi a leisi sui tau wā whaoriori I leisi sui tau wā whaoriori. Lea lana a mata I le tangi a le tamaitai o le fast. O mua au whalele ta eu. Whasanga I le a fionga ia le atinuu. So o yalo moin fong. Whale ata lua le tātou talanoa iai. O mua au whalele. O le sui whaorioli mo le fast. A o le atinuu o le sui whaorioli mo le Samoa ua poto. O le tangi whasanga mua au lele. Ia le atinuu. Ona whapea. Ele o whaia sana montanga mai. Ele o mauti noa foi. Po whatino se montanga. Anyway. O le mea na tupu. O le o susu ina le mata upule na. Ma ua taunu ua I sona taunu unga. E ato I whawhole mata upu mua au lele. Ta eu. Ona whapele ni mau. Ua au mai po ni mori mau foi. E tusa male mata upu le whasanga.
I le ali I minsta o le malo tau ave. Ia, ua wha lea o ngaina la, ma ua au mai ai le mataupu. O le whai ungo o le mataupu le nā, I le whamsinonga, ua wha lea o ngaina, po o le strike out motion. Ia, o le foi la ua, uma tuwele na mataupu, toi valu la mataupu ia o lo o tutoe. Ona se e mai lea, oi lea, o le tātou, o le a, ia tātou tala, mai, ia tātou tala, mai Canberra, e te tau ona toe whaafonga I lea tunu a o le I, o le tātou whaatala noanga, male tama I tai mai, I le tātou whale ta vale o le Henderson Cars. Ai usi mai o le whaafonga, o le toe whaafonga lea, ma le whaasala wino tātou tala, na tāpena mai e Miriama po Maria Lala Toa, o le sui o le Radio Samoa, mai le lau mua o Australia I Canberra. Talo flama o se whapoponga talafo o le Radio Samoa. Ua whaelo mai fo I le tunu o kānata, wa iei fo I le lātou fuafuanga o le āmana ia loa e lo lātou o tunu le se tete o Palestina, pēa o atu I le māsina o se tema, whamtalanga lea le pālemia o le tunu o Mākani na whaia I le autu stala. Whamai le pālemia e pēna riputia le CNN o kānata lawa ia ua levo na langolangoina le whaia o le two-state solution o se Palestina e soifua tuto tasi au tawhane o le stete Israelu I se whide mū ma le marupuipuia. E tei whaapea fo I fōrasanga mai isi atunu e pe o wharani le fo I whairolo lātou whaia o se ngai o inga whaapea I le māsina o se tema ato ai fo I ma le UK e pe o na fōrasia I le asona nafi. O tau e kāni le CNN wa fuafua e whaatino le turanga I le whonotanga rona walu se fulu le General Assembly a le United Nations. Na ia tau fo I wa mai atala noa ma le President o Palestina, le Palestinian Authority o Mahmoud Abbas, ma wa mai a whaeroa ne o le a whaatino le rei lana pulenga le whaia o whainga pālota wa levo na tāria le tunu I le rua wherua ono le o le ale ai se matawhaio I e whaia iai a le Hamas. O whaero manino e Donald Trump, Presidente o Amerika o le a ia tu wina le se 45% o tutongi wha o popopo tariffs I lunga o loa awinatu mai kore I saute a toa masana wha matalanga o le a toanga leo le marienga tau whawhatawa inga sa whaia. O whaia lea fōrasanga e tu e tasi le aso whaangata nisi o marienga mai Amerika a marienga ma Amerika a le ai o le a whea ngai manisi tutongi wha o popo maurunga atu. O le 45% na leo tariffs e pēna fōrasia e au fiai mata avale. O ni isi nei o loa au tu e au inatu mai Korea I saute I Amerika. Whairoa le CNN o lo fia le taitai o le tunu o Korea ni whituna inga wai nei. O na whamai aia o le atu ua I loa lona tunu I se tūranga tutusa pe siri te isi fo I isi a tunu. O lo ia Korea le manusi e whatontonu wai le au whai o le alaisa mai Amerika e avinatu e meise o le tuainga a ano le manu paparangi e mawhai o na avinane ia I lātou. Ta ua fo I le ripoti ua fola e Korea I saute le University I Amerika o se vai ngā tupe pe tolu se lau 5 piriona ma le awhasoso ani lea I le fausia o waa a Amerika e au fiai ma wale le tau. Iau se talia o le ulua I loketi na fausia ma fuafuaina I Australia e na o le se fulu fase e kone na lifia I lunga I le ea I le taimi o lana ulua I malanga na masi I SI ma le ele ma whaale tonu wai. O videos na puina tangata o lo I loa le leia tuai le Ares Rocket sa launch e le Gilmore Space Technologies na vaia o masi I le loketi peita I na toe lusi le malosi ma whaale tonu wai. Wa ia le aluane o le asu pae mai le nofuanga I North Queensland na whaatino I le fuafuanga lea mai se pepa o whaamtalanga tūstusia ma le company wa whaamani ai le isi soifua na afia ma o le isi launch wa whaatulanga I te tonu o le ono I le valu ma sina. Mai le Pasifika, wa saofia mai atu moto le Pasifika mai le pōna pō sa mata I tuwai lapta ingo o tsunami po ngarunolo na lapta I ai le Pasifika manisi o atunu te tele. Mafua mai le mafua e malosi e peona lului le asonafi e lata I Lucia, wha mawina lo na malosi le valu tesi ma le valu le fua mafua e.
Foi ripoti le US Geological Survey pe ama le valus fulu isi lulunga pe ama le taitima le malorosi i le fua mafue na whaalongoina i le mai o le lulunga tele lea i le astona nafi. Pairo foi le vai tau o ngalu maururunga i le vao le tasi mita i le tolu mita o lo ono fautuaina mo Hawaii, French Polynesia, Kiribati, Samoa, ma le atu Solomona. Taramulumuli, ua whao ane wha maisenga ma lo whaanga o le tōtele mo se tasi walua tausanga o tautua i le ngangana Samoa, Janice, Port Chan, Margaret, Cockburn, Taoma, lea na mariu le whai ungo le vaiaso i Aukirani a o si o mia e si o na ainga i le mai ai o le whinaunga mare ngase o le kanesa o le mama. Se tasiri nei o tamari i sa tautua i a onga wha Samoa le urua i a onga Samoa lava o laise nei nei New Zealand. Na whamatala e nisi no lato ngaruru e whatasi o Jan o se whamarusi au mo tangata uma ma o se woanga malu. Sa iaila na visiona na taula i ai ma le whaataua ino le ngangana Samoa e na ia amtaina le haonga wha Samoa i le baitau le afif se la waru se fulu i Gweilen. O se tamai tai papalangi pe tai na tautala i le ngangana Samoa ma e malosi le whaavai na fausi aila na au unanga. Wasiria ma le whasa furu tausanga o lana tautua i le amatata. Io tala ia le video Samoa, mo le nei fo yasi. Yes, one of the classics of Polynesian music, the Grey Sisters and the great late Bill Sevesi from Tonga on the Hawaiian steel guitar. Yeah, nena. Fatalofa i te paita o ati o le ua fio mai le tātou por kalame, o le fonga fo i lea ma le sui o le pulenga, ia mai se fo i le tātou au whainga luenga. Le Henderson Cars, i le auli o le asotofi na ua manawa ngā luenga, ia ma ngā Gagaifo fo i Faiva le tunu, talofa ati ma lo le soifo manuia. Alo soifo savea, ia lange mahu ia se ue lo whātuna whawhoina tāpo kalame. Ia malo lava nga lue ia le fua lama fai unga luenga le aso. Ia lo tsumau pele lo fole sua ia oa mele nai sua sa ofisa manuia mea uma. Ia, manuia whaftai le tua le fo i aso mātango fie. Ia fo i le sulu la, ia mamaosi na tau mawhana fo i lea.
ia o le mea tāua o le ola ma le malos ia o mai le tātou ofisa ma le lotoa ma le aufaigaluega ma le atunu o loo agaʻi atu ma outou faasoa Ia whakasai lava sa rea, i o lo mani ia lava mea o mai i le saso ofisa nei. I o le pisi masani lava le Henderson Cars, ia so uma lava i o le malo la sunu o lo whapeona nga i mai. E apalainia la so sa vale, ia o le so sele lava, ia peona o sa ua, ia o nei saso a inga ia malanga ma le se i po le kosa mai Samoa, ia o nei isi fo le saso a inga le sa tuina mai lungo o upenga tawhailangi ala so tarisanga i lungo o telefoni ma lungo le e-maili ia o lo ngā lulu e nisi fo i le officer ai le itapuni o so officer nei le tula e ono ia e tapuni lava le taso officer ia ai o lo ngā lulu e lava nisi o le officer se ia pa ia na nei le tula suma tasi malo whaftai o wai ta puli le ofisa la fa wa ia nga luenga fo i se yo ina tale tu la full mal tasi ke o fo ya o ko wali le ko ko il ko mal lo sia so ani la vai le malo la sinu o no le ke o so atele le e fa so ama na vale afiasi ya le fa so ama o se sai e apalai mai ai ye te o le ala le na o wa e se so fa for the schooling ina ia whaawa o pele au nanga le taso whatavale se ia pa ia nā nei le tūra suma tasi. Ia, malo whaftai. O le ala, o le upenga ta whailangi ia po le tō Facebook page fo le nā o lo o whaonga atu tangata? Ia sa o le Facebook page, ia po o lunga o taso website, ia ma le taso telefoni vilifua o le ovale se lau. Ia o taso ia ailenga sei leo lunga taso WhatsApp yo le telefo ia na email so telefo ia le malo la sunu ia malo whaftai whau pea on lango ia le tangata full time e whamalosi ai ia le tātou application for leas tangata lo o Moalan Benfiti ia e tā ua telesu langa lewa e tā ua sa vea e sa o le lava o le tele lava o le malo la sinu o lo whapeona tuina mai ia talusanga ia o le benefiti ia a whai o maua mai le tāpo kalame ia e au ona tau sila fia ai le ia nga i manita sa ofisa nei ia pete wala au mai fo i sau apalai ia e mana o mia lava tangata full time ia o tangata lea ia e sau e te lua o so lua le application ia au le tūlanga le tōnginga o le taavale ma alu ia se oe po lo suafa le taavale ia ai o tūlanga na ia e alu lava i lalo lo suafa le peinene ma le taavale e tongi lava i oe ai mana o mia lava le tangasa full time ia tangasa lea ia e sau te lua so lua le application ia e leo ni maso tūla folo sa vea ia o tūla folo finance ia e au o aia inga ia o le tangata benefiti ia whapea taso sa mama sina matua lea ua sala ia pensione. Ia, malo whaptai tāua le whaalongolongo mai ia le atunu ia la vaenga fo i mwhai o nā tawala tuaile sosoani awa o lo whaangālava fo ia e telefinance companies au lo iei fo i lava le finance lava la tau ia le Henderson Cars e mwhai o nā fesosoani e tuai ia te oe nisi vaenga e fia whamanatu e le awaia le tā telefoni ma le tuatusi Ia ai le whaumaina sa po kalame sa vea ia e whailoa si le malo la tunu ia taso sa avale ia o taunu sa avale fo pole taso o kala o taunu ia o taso van IAs caravan Nissan caravan ia o van vali ni foa ma le fisi ni foa e o ngā mo a inga ia lo taunu seminators fa sa vale ia se su mai mitala mai a au e mai e sila ia po le ase ta vale e fitau i le se o malo a inga ia o lo tele mano no ai ta vale ta so yard in disseminate ia fata se mata so referral mata so cashback ia lo maua ta so referral cashback ia ta sa vale umalawa lo whapea ona apalai le customer ia e depend na vale le cashback
e maua le customer i le tāwale o lo whapea o na apalai ai ia le ngasai leo o tato promotion le whapea o na alu lava le teminei ia o tato tāwale e lua o le Scorpio Kiwi Edition ia ma le XUV 700 fitinu 4 ia e maua fua i le lua he tāla ia le ngasai leo tato pick up Mahindra ia le maua i le cash gift po le mea alofa tupe ia e wha he tāla ia o tato promotion ia le whapea o na alu teminei ia whātase ma tato tāwale fou o le lua he lua lima o le tuainga o le XUV 3XO e 5 ia le e maua i le mea alofa tupe ia pēsu mai te apalai le matu tāwale lea ia o te loa pauna ni vaenga o tā ua i le sāpo kalame le nea fiafi ia tātou si loa i fwoi tai au le sāpo kalame māsani ia o ai lava o whiamena o Mrs. Susuani ia wala au mai au o ati i le numero vili fua i le o vali se lau fititastasi ia pe te asiasi mai foi i le mato tuasusi o le tasi iwa wha Kevin Distride i papatoetoi e whaftai lava sa vea mo le avanoa o nao te manu le sātaimi ia e manu e tele la fiafi alo whaatu alo whaatu manuia le toi fo i atu i ainga ma le saunga le mō e whaasoi fuia mo le teminei ia whaasoi fo sa vea ia se fuia ia le tamaitai o ati ma le tātou whalata wale le Henderson Cars e te mau le telefoni so se taimi o walu se lau fitu tasi ia a leo le nā ia o lo wanga i ai le lātou tuatusi se lau Weavers Fuma le Farm Cavendish Driver i papatoetoe i manukau ia le wau te whai atu a le isau tā vale wala au ia ati whai kuli mea se ka valenga le se uki ki e kuai a se o luatu te mata le tau lotoa ia mawhili eise tā vale o walu se lau fitu tasi eina ia tātou whasi silanga tā ua lava ia o lo o iai tono le tātou o whasi silanga nei e tūsai se i wawa i atu maria mai lau whaafonga ma lau sila mai i le au unanga whai ma le tautua le silfonga o Samoa i le nei au au ai e tāua mō le nofo sila fia fo i le tunu mea o le atu tupu i le whai unga le nei mai aso ia ai maise o whasisilanga nei mō le tū malo palota o safata mua e au fiai a fio anga o salamumu o sa napu sa tawa maloto whanga ua autasi nei sui lango uma o le whatuatua i le tua sa mō ua tasi po le fast mō le tū malo o whapalota o safata le tasi e au fiai a fio anga o salamumu sa napu whapefo i sa tawa maloto whanga e whaia se tātou sosoani mo le tātou sui tau wā, le fionga ia anapu, seve te i fui maono, ma ua tasi ai le tō wha e whapea. O le a whaia le tātou posiva, po le tātou tau sala i le asto na i a sau nei, le aso lua leo au kuso, lua afe lua sifulma liba, i le itu lae ono i le afiafi, i le hall a le efa kasa manurewa, o le tuatusi numera tasi, Gibbs Road i Manurewa. E tatalo atuai ma le nganga whaaloalo i tupu mae e ma whale upolo, paolo foi mangafa ma tama whanau o sio tātou i tū malo, e awhio mai ma tala mai au, e whaiso tātou sao i a manuvao, mo se tātou whasosoani mo le tātou sui, whaao lioni, mo le whainga filfilinga sio tātou i tū malo ma le atunu. O le tele o lima ma mai se venga. E lola va fo i le isa ra il moni e susu e lava le fa malamba ia va mana tua lona fa sino manga tātou wheloa i ai ma le manuia mo le tātou wha mamoi le lofa le tua ta i atu i ailo tau soifua whaia ma le awa tele o le komiti mo le fionga ia napu seve te i fui maondo o le sunga ia seve ai lima o le te fono lea e mwhaia ne val au i le lātou telefoni o le o lua fa iwa lua tasi o lima iwa. O lua fa iwa lua tasi o lima iwa. Ia po le sunga ia lau vi a sera
i le telefoni o lua tolu, o ono le to whafonga numera, o lua tolu, o ono lua tasi fitu. O lua tolu o ono lua tasi fitu. Ia, haru si o maua mai ia le nafo i whasi silanga ina ia mawhai. Ona aua i atu le tōtele o le tu malo, palota sa fata le tasi, e au fi ai, a fi ango sa le mumu, sa napu, sa tawa, ma loto whanga. Ia, ma le siva tele, i le aso mua, aso mua o le masina, le nei o au kusolo no wingo le aso ataiao. Aso mua, le aso ataiao, le aso whareile o au kusolo a whelua sifulma lima, mai le itu la e vase i tau le itu la e tolu, le tau le tickets, fulu ta la, ai a tutongi le fai toa sifulma le lima, o le wha moe le nei. Mo a inga wo mai masani paolo, ma ngafa siri i langi, o le itu malo, o le sui tau vā, o le pata i tu pai lalo, o le fionga lea i le tātou sui whaorioni, a fionga ia Vautongo, Rodney Chang Tamasese. Ia, o le a whaia le nā, i le nightclub o le tausala bar, i nā i le taulanga whātau i mangele wilo, ma leo ka whaurele i le nufuanga iei, le tausala bar, le fionga le sunga i ase yuli, ia whapefo i mele whaletua, ia male au whainga luenga. O e maua le tātou sapa, sful tā la, mau whi le tātou woka, lima tā la, whabal mole wala wane i le fionga i ato filau, i le telefoni o lua, o whalua, fitu o lima, o lua, o whalua, fitu o lima, po le o lua tasi lima wha walu wha ono. O lua tasi lima wha walu wha ono. Ia, tamo le matamatangi, mai le atu wale pata, i tu pā i lalo, le fionga ia Vautongo, Rodney Chang Tamasese. Ia, wha moe le amluia foi ia le nā wha moe. Ia, ona o la ia lea i le vai aso fau, o le aso valu e pa u i le aso whareile, o le masina lava le nei o au kuso, le ua wha ngā solo atuai, o le tātou wha moe, o le fio mai o le tātou sui wha o rioli, mo vai Gagaifo monga numeratas. Gagaifo monga numeratas i le motele i sala whai pule ono, ia, o le pule au tū le nale, le fionga i le li o le tū, le tofa i ala vea lau a folasa, Paulo Ioane, ia, o le sui wha o rioli, mo le wha tūtua i le tū sa mo watasi, ia ma le whai malanga mai, ia, wha pia fōi ia le whtelenga i ala vea, ia po le fionga fōi i a li o wha tau malamba au ava, ia ma le lātou komiti wha fōi, ia wala au atu ai fōi, matalo atu ai i le tō tele o le tātou ainga, paolo, mangafa, o woma e masani, ia o le tau le ono, i le afiafi, i le Malta, o le Manhattan Convention Function Center, i nai Dominion Road, as whaleile o le vai aso fau, a inisi, wala au mai le telefoni, ale a tau savea, i le o pestata malangi, le o lua tasi, lua iwa wha, fitu iwa, lua fitu. Ia, mai le tātou tu malo, na le lua anu. Aina matua osa, ati na e o le miliona tā la, lena whai e neli tātou poloketi. O le fionga, i le li o le tū, po le tofa i ala vea, a lau a folasa. O le sui wha o le fast. A o ia fo i o le teitei fono, o le fono wha vai. Pa ia fasino, ia, a wā, ia li o le tū, a pia fo i sa o e wha, sa o malau, ia mai se fo i le pouniu mo le ati wha sau. Ia, ai mai se, le mamalu, ie wha sau, i le mauta i finau, i fale pou wha, i sula mai, ia, e le watua ina, mai le fionga i le ia teito, o na alo tusa, pia fo le telenga ia taua sa, le li o le tu ia la vea, mai finau se ia pa ia la lokava, fa pena fo i se ia pa ia masina fiafi,
Ma walepu se o atu I ele o le malai filongia. Le ngai fo tasi, ngai fo lua, ngai fo tolu, o le matua o le tu malo. Ia le na. Le ftelenga le li o le tu. Lea ua sauni si ilona sa I le ngatai fale. Fo lau a wā le manuia o le tu malo. Ai mai se upwhai o le atunu ma le palemene o Samoa. Mo le isi pae inga. E lima tausanga. A leinga o le to fai le li o le tu le fionga ia. La vea dau laua fulasa. Nofo ma ola ai to tonu o le tu malo. E le ngata o le teitei fono, a o le matai fai upu, matai tausi ainga, matai wha sa o sao, a o le to o e ngapa e fo I to o le tu. E le ngata I lea, ia, e ola I lava o ana nai e pisinisi e fisoso ni lava I le tu malo ma le tātou nu. E le alu e se I faf, e le sau faf. Io, tā ua le na o le unanga ma le tautua. A lea fo I ta mali I o si ilona au. Ma ave ele wha tuanga. Ia a wala o tā tu malo. Ia le wala o valongo tu ne uwe mai. O le si la pae inga. E le ngatala ua tasi le biliona tā la. Mana tua e tufa le tātou biliona. Fole le de 1.8 million lea wa tu es. Nano mai o le si whainga malo wha ma tu watu. Saulo ma le si pae inga. Ua tasi tesi ma le 5 miliona tā la ua wha popo. A wala. Ia, sui o le tātou nu, lo malanga mai foi, Wellington me kala estete, le fionga ia pesta, ta male langi, unga Alex Fido, ia ma le fionga foi, ia leulua I ali I o tumua, Joe Smith, ia manisi o le tātou komiti, mo le tātou I tumalo, mai le lo, ile a ai o Keriso, ia manisi foi mai Wellington, talo tuai le tātou nu atoa, ia mai se foi le tātou ainga whātua I le tua Samoa lau fionga le teitei whono. Se wamuli, ia whapea foi le fionga le alolii, le autostusi le matua fitalai a te vanga, ai mai se foi le teutupe le fionga, ia le asi polo te vau se tima, ma le mamalu le tau lau lau, whamauane le utou kalena, ia le whamoe le nā. Whātai atuai lau fionga Samoa, ma le whalitua ia Elizabeth, ia po le fionga fo ia fale nauti. Whaftai lau fionga o le tolomea le fale tua masanga. Ia ma le matui sa mau. Ia a wā lava upu whai o le tātou I tu malo. Ia e mai se fo I le whare fio ali I ma malu. I maota ma malai whai tauria. A wā niniva mapuni a lava. Ia whapea fo I le saufa inga ma malu ia te oe sale upolo. Ia tā ua le nā whaftai le angalei. I le whamoe lea. Patalofa ia I lato lo wha I longa ino lato wasoifua I le so. Ia, ai mai se lava foi wawa I ato stasio paanga tō tino ale I ato o sevea. Male ngā ngai fo Faiva, ai mai se foi le tāno awa I asto nai. Le sunga ia Esau J. Moores, wha I longa ina. Le onos fulma le 5 tausanga. Olona soifua ngalue. My Sydney Ausetalia. Happy birthday, brother. May you find peace and happiness and enjoy the lovely gifts from your wife and also your children and also children and great-grandchildren and even great-great-great-grandchildren. 65 years young. Happy birthday, my brother. Esau J. Moores and many more happy returns. Ia whapena fōi. I le lo le tātou atunu. Paanga tō tino le atou sa Vemale Radio Samoa. Le ngai fo Faiva, whapea fōi. Ia le tānoa awa I asto. Nai whaftai le lango mai. Ia whaftai fōi le onosai. Ia tātou ngā ruenga mamata upo lo whasoa iai. Ia mai se ale le teimi. Waluluti le meo le tau whaleanga ma le meo le tūlanga fōi lea. O le su e lava o se mea. Le o laki o leo langa. Ia, mo whanua talo lava from Oakley, California. Mole Sidafia. I le aso na fima le po na po.
Lea na matua I so o I tulu inga e fio le lalolangi. I le whailo fo I lea o na o le mafui e tele lea na lulu I le tu I saute o le malo ma le kontinenta tele o Lucia. Ia o le tai au nei, lea na vai ai. Ia le mawalunga o le sisi o sami, o le sami ia mai se fo le ngata I fale ma meo ngalu ma uma fati tele. Lea wa fia ai ia lea tunu o Japani. Ia whapena fo isi vaenga o Lucia. A lewa mai le lapta inga. E o atu ia ta whenga ia ma ngalu mawalunga ia. Anga ia tu ile atu Pasifika. E ono a fia I ma Samoa. Ia whapena atu nu umalava ia. O le pitanu ulao Alaska. Ia le na fwe wa uma na watu ia le lapta inga. Manatua o Alaska, e lunga. E tasi ala ulaa e laa lo I lunga o lau ele o Lucia. Ele o tangata leo put in, president put in. Wa tāua tele lo mafau le mele wa tula I mai ai ia le mafui e ma le tsunami lea. I mean, you will never wish upon anybody to be killed or his life be threatened with the earthquake, including the tsunami. But God works in mysterious ways. Lela fatau sanga o whai ale tau ole nā. Also fa inga a put in I lau ele o Ukraine ma Zelensky le Palestine Sirio na toa le iai nei leu te wawa ai atu iai. E o le tai lua afe, tai tolu afe fita mai I tu au umane I lua o atunu une I lua e fasiotia ma maali liu. E vai aso te tas. Ai le mawhai lava. Ona tu ua le loto fefeu. Ma le ma e a o le Palestine leo Lucia. Le lawa tupu nei le bele. I le toa tele ma le vaenga o le atunu ua whaaleanga ina. A lato mea tō tino e au fia I ma soifua o tangata. O lona winga. O le tali fo I lea lea tua. Ma le tā lea lea tua. Tulau o ua mawhauwhaunga na mau masarusalong. I le musumusunga le nganga. Ua whaali e tua I a Putin. Whaalu tupe ia lo o ngā osi ai ia mea tau whara tonu o lo whasiotia ai le tō telo tangate le taua leo o lo si I nei ia Zelensky ma Ukraine. Ina ia tau fia e fo I ma le taua I. So Trump didn't and wasn't able. The United Nations, the NATO allies, the superpowers weren't able to stop and put an end to this war. But the Almighty God, natural disasters, has struck at the southeastern side of the continental of Russia. And I hope that this is a lesson for him to learn. Ya o ui nai le nei te tai loto feu. Ole a whai ai whea. Ole a sana whai lava I whea. Ia ai whai atu ai tali mai fo ia le Palestine o Ukraine. Put in, come on. Zelensky will never lay down. President Zelensky will fight until the last man standing. Tau tia le toa le foi. Le foi fita. Wa fiu Donald Trump e fatu I tu ua e mai le ai. Alula oi whai a Putin wa lava le au. Lona winga, o tupe lava ia na halu e whaatau mai ai mea tau ma whaao ngā ele fita. Ele ngato le fita le lau ele, the army, the military, o fita o le ngata I whale, the navy, ma fita o le vātetea, the air force, e halu ele te 4 piliona I vai aso uma, ina ia whaafau pomu o mea tau, artillery, bombs, e o ai e whasioti tangata, ma si I pēr ma whaawau le taua, I ele o Ukraine. Leala, wa tupu mai le whaalavelave, this natural disaster has spelled the end of the war. I hope so. I truly hope so. Because why? The budget that was allocated
for weapons has now had to be redirected so that they can focus on rebuilding infrastructure and feeding the hungry people of millions of Russians. La tau fia nei le paketi le fai tau piliona na alu e tau oi ona whaatau mai mea tau ma whai mea tau whaatonu e ka pomo o Ukraine. Wa tau fia nei I. O le ila ni mea tau. Ave tupe whawhanga tangata ma whaalelei awala ma whaalelei fale. Whapea fo I fale mai e te tau ona whaalelei. Ma whawhanga tangata awa so se whaale lave whaale natura whapene, whaaleanga ina uma le tele o mea. Whaaleanga le swawai, whaaleanga whaatoanga, whaaleanga tinae, whaaleanga whale, whaaleanga le soifua o tangata. Ia, tātou tilo iai, ele matautia o wavenga, male mamana o fōwhanga mga aluenga e whaatino e le atua. I lona lava taimi. Ia. Patalo fatu kalala Venus, malol soi fumunwia, e seta tango moa, alo, maftaile mafuta mai, ia, whapea fo I Jack Whanape, malol soi fumunwia, patalo fatu leu soi a aunga, Junior Patane, ia, male tofine ia mele, ia male whanau, I nā ere pitanu o Tara, ia, meise lau kama leo Lorenzo, alo Lorenzo, ia, atalo fatu fo I le nei e fiafi. I le fionga le saoli, tuala tau wātau pa utino, ma le faltua ia peka, ia nā I Otara, ia whapea fo ia le fionga ia tau pa langa aia fetu lele, ia ma le faltua ia Juliana, ia e maise o tau uma, o uso ma tua whawhine, ia ma le tātou maftanga I nā I le mauta, ma le malai fungaone le fionga I le saoli ia tuala. Ia, alu ngai mo I sau me malos. Atalofa fo il tuo fine, ia malia nive, mal tamaitai o Nareta Sawanga, ia, alole ngā lue. Ona o mai lea la utala noa, ele mata upu lea na ua vatu anafi matalatu anafi ma lea stona ina sei mawai atu nei, ina ua manu le tala. Ua tapu e whalata I tulou taulangi pa ia mamamalu o le fioanga a wā le taua ana ma le lātou tama le whare fitu fo I o le antitangaro. Ai maise, le mamalu whaasino le tumalo, elfi ai, ia masama tau. Whale usoli I ia whapea fo I le fio le tamaitai. Ma le ngafa. Ua tapu ai le pulenga e tawala tu se tusi ua tu inatu e le saufa inga mamalu o le pulenga limi fai pule o whalalatai. Ua tu inatu e le ngata I le fionga le saufa pito e le tumaita I panemia tau ave o le malo wha wau a loloma ia le whainga panota lau tele le atunu. Le ale wingo le natusi. Ua tu inatu iai. E whaai loa atu iai. E sā o tau ono o tau wāwhea ele sā o whale lātai. Iai. Whapena fo I ele sunga I lauli ale mali atoa. Sā tapu o tau ono o tau wāwhea ele o whale lātai ma sā matau. Tele ilola ia sā matau po le ala lātou tari le mele a leo te whalongo tunei. Leo atu la I maine fi ese inga ma ua fai te tele le mata upule nei. O le mea mua, o te fia tala noa I tū maanga whaata mali I ai maise o tātou sootanga I whai ā ma ngafa ta oto le atunuu. Whaasino le mata upule nei. A whai ua tapu mai le a fionga le a fioanga. O whalatai ia le sautamait, o le sauwhapito ia fia me. O na whasiri le I le tu malo. A o ai la fia me ma le sauwhapito, o le whaaloalo iai o lo ta oto ai le ngafa.
E sa matau le whaalwhaalu soli, whape fo le ngafa ma le fio le tamaitai. O la whape I o na whai lea mea. O ai la e si I a wai e whaasawali. A lea o manino mai, e whaasa le fast, ma la uli, whaasa foi. Le sapa, ma le fionga, I le tamaitai sa whapito. O ai la le sa whapito I tolo le tumalo nei. Sa matau ma whalatai. O le toi saule ma lesi fasili I tua, I le tātou vānu nofo lava, ma le vāta puia, I le ngafa o le langi soifua I o ainga. A o ai la le sunga lauli al mali tua. O fea sa wilo na misa malona lupe matasila. O le tama na whaafai lele ma fufoi a ao le whaarafitu ma le ainga tawana. O le ala lea mea. Whape I o na whai lea mea. Wata whai tama whapito ea le tu malo ma le afioanga. O I whaasino I le tama lea. Tau te le ainga. O le mea e siri o nao foi ma le loto. O le itu malo le taua ana ma le lātou tama le tui ma lea li whano le nane le tama ainga. Le ao le malo, o le whaatumutumunga o le ao le malo. Ma le malo Samoa. Ai o whape I o na wha. Tala lei le tō wha ma le whautanga o. I le pa ia I tō o e tausia le malelenga. Ma tausia le malelenga a le tama o le whaasuanga. A wā, le tui ma le li whano le tama ainga le ao ma malu o le malo tuto tasi o Samoa. A wā o le mea leo o tau numa iai, ua oma na sau noa, ma ua tāpena fo le tusi. A le fionga I le komsina o whainga panota. A leo mua wha leo mai le tusi I le sau noanga ma le malelenga. Whapea fo I le tuleinga a le fionga le komsina po le fionga le whaasina le tole foa, tuia filolo. John Alexander Stanley. There will sau noi whapea nei. Ai se ala ua whaatanga I nao tuile epa ma le HRPP I lau whanua me ele o whalalatai. E whaoringa mai lela ua wālo ma le whangatia I le vāo sa matau ma whalalatai. Nao le lua anu ua le tumalo. A o whewhai iai le tamalea, tulou, talenga tele ai ma le ulumoenga. Le sunga ia tele ai, Christian hausange. Le fasili tele le nao lo tulai mai. This is the most horrific, overwhelmingly unbelievable political chaos and a political crisis within a constituency that has connections to all these people that are running as candidates for the three major parties. La le mele o sao no iai le fionga tu e whenolo po le fionga tu le fua le komisina. E soli tu la wholo o mātanga tenei. Nena whai o le mele masaini tusi. Ma le lātou tapu lena whai. E o lumo le tu la whono. And the High Court is ready to entertain and ready to challenge what the chiefs and the orators of Whalatai has just done. To ban lauli and fast, ban the fiume and the sub, and the only allowance is giving to the EPA and HRPP the golden entry and the golden gate
like the bridge in San Francisco, to enter the lands and the soil of Falatai. Whelau i le sa o le tulafono. Nau masau loto le foa. E sala uma masoli tulafono uma le nei mea. Despite whatever, there is no excuse. There is no lame excuse at all. Nei se alafanga. Mai le aifo se malusi anga o le pulenga. Ali ima foi pule. So se tu malo ele ngata I whalatai na sa matau. Le atu nuu ma le atu laulau ato o Samoa. There is no district, no authority of any above the rule of law. And the rule of law is the most supreme law of the Constitution. Tora fon whawaile da. Ioi. Neu tau tala atu ai lea, so le neiba toi whabanatu atu. O le tā ua o le whabanatu atu. E ma whai o na whafongafonga iai, ma liu wai le tō wha. Ma matala I a senga. Le whautau tanga ma malu le nā. I le pa ia I le sāwha inga pito I luma. O le mamalu le whaala fitu. I le taua ana ma lau tau tama. Ma le nofo I tu a inga I a te oe upu I a whalatai. Ele na. Whaari manino atu. Ma whapea nā whauna lango ina. Ele fionga le komisina. Ma ua tāpena mai fōi le whaamsinonga māwalunga e tali atu I menei. Ta upu nei. O lo ta talo ai le atunu. I le atua. Fasino ala ina ia maua se file mu o le atunu. Le teimi o lana whaf. O lana whainga filifilinga. A lala me le tupu mai. Na manatu e a fua mai maunga se manuia. A lala me le tupu mai. So sofa le tu la fono. Whapea ai o le tō whale malu ai. A inga ma le tu malo. Ai maise o le tu la fono whaavae. O le tu la fono ta oto. E te tau na usi tai uma I ai tangata. Tanga I masilasila. The Village Photo Act 1990 le nale. Tu la fono whainga nuu ma pulenga le leia whainga nuu. A Faiva se lau iwa sifulu. Tanga I masilasila iai. Ai a te unga le tu la fono whainga panota lua a sifulu ma le tolu. Leo sao no manino to le fua. E fiu le tangata, e fiu se whala piputonga. Le mawhai. No one is above the law, especially the supreme law of the Constitution. Ia o ngā le bele o tu lai mai a whalatai, ma le whaamsinonga leo o tāpena ma sao niuni mai ia le whaamsinonga whia ngai ma le mata upu leo, ai maise le fionga le komisina o whainga pālota, ina ia awane I mulmuritai ei, nisi, nuu ma nisi, pulenga, ma nisi tu malo. Tātou te le mana o mia le mea lea I le taimi o le whilinga lea tunu. Lea tātou wō le o tātolu lava le I tū lai ono. Langa iei tātou tala I le ngangana Peritania. E tau na whaafonga I langa o tātou le nofo I New Zealand. Tau fo I lao na malmalamba. I mea ia lo tutupu I New Zealand. Awa, ia onsai mai, ia lela alwatu ia seki. Local news check, tātou wō iai. Ia ma tātou tala fo I tālonga. Tā ua tele, awa o tātou I nofo New Zealand, tau na malmalamba, I mea lai tupu New Zealand, ai maise, o le so sa so fa no tele. Tele tau tonga I le I mawhai o na whai e le maota ngase, I le atunu o atoa.
Wa tūlai le se fulu afe o li imatamaitai tausi soifua. Male and female registered nurses all around the country went on a strike today. From the morning, the industrial actions began this morning. They walked out of the hospitals. All important operations came to a halt. Stationary. Nothing was done today. It has been postponed. Why? Nobody to help out. All the nurses are picketing on the road. Please raise our wages and salaries. Stop bullying us. For the last time today, our news in English. In this update, oil and gas exploration is once again allowed in New Zealand. Coalition parties voted to overturn the ban introduced by the previous government to strong resistance from all opposition parties. Energy Minister Simon Watt says this will improve energy security and potentially bring down prices. The immediate signal this bill sends to investors is critical now. Green MP Steve Abel says there is no future in oil and gas and coal. This decision today is a shamefully regressive position. Meanwhile, another vote has progressed government plans to cut diversity requirements from parts of the public sector. Here's political reporter Azaria Howe. A bill proposing changes to the wide-reaching Public Service Act has passed its first reading in Parliament. It aims to refocus the public sector back to merit-based appointments, cutting numerous requirements to uphold diversity in employment. The bill also means government agency bosses cannot be reappointed without a contestable hiring process. A new FBI office announced for Wellington will focus on transnational crime, including terrorism, money laundering, child exploitation and foreign intelligence threats. Minister for Defence, SIS and GCSB, Judith Collins, says we have threats in common. Whether it's people trafficking fentanyl, which is a big focus at the moment for the FBI, but also methamphetamine, which is one of our big focus areas. New Zealand midwives have officially settled their collective agreement. Members of midwifery union Maris have accepted Health New Zealand's offer, which includes a 3.5% increase over 2.5 years. And the brother-in-law of Gloria Vale's sex offender Howard Temple favours government intervention. The 85-year-old sect leader yesterday pleaded guilty to charges including indecent assault. Lawyer Brian Henry says social welfare and corporation investigations laws could be used to close the commune. Brother-in-law Alex Cooper says shutting it down would be complex, but it's well overdue. That is news. In this update, oil and gas exploration is once again allowed in New Zealand. Coalition parties voted to overturn the ban introduced by the previous government to strong resistance from all opposition parties. Energy Minister Simon Watt says this will improve energy security and potentially bring down prices. Just the two starting changes to the British and Irish Lions side for Saturday's third and final test against the Wallabies in Sydney. Ireland lock James Ryan comes in for Ollie Chesham, who drops to the bench, while Blair Kinghorn's named on the left wing in place of James Lowe. And Auckland are vowing to redeem themselves this season after a dismal campaign last year in the NPC. The competition kicks off tonight when they host Waikato at Eden Park. Prop Josh Fusitua says their 11th place finish last year wasn't good enough. It won't be given to us, but everything's got to be earned. Everything that we go into, I think there's only, 10 games, so a very short sprint. So we just got to give our all into everything, every game. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo.
le vika se te wa u foi nga oe ngano mai foi la kwa ma fa ku ku ai te nga uia kwa siki lava sikenge olo ala mai ko kongu wa makanga kumule kalapu se va ai po siki ofu ba ayo fa wonga wakate so kuma el meska tangu ia o makule pongange o muska kinge meska take away Sole, 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 o solo fiesida, o solo fiesida, kui mai fai música. Sole, 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 wa makanga lue vai, penga mawala ska kenye, o seki foi tonight. Oh, susu maila ia, oh, lulu o vai, lulu o lima, oh, fa saulo kua, Pati popo, oh, ale mawala ska kinge, kasida pea, fai vai lumore ea. Andai brana, awo kepa pole, andai suma, awo kepa pole, andai brana, awo kepa pole, andai suma. Baila iai, la lele kwa kalo mai, pakalia koi. Sola ko esa wai ai awo ke po se uso ala kilo kamangane elaki foi yao 2 times sole o solo fiesida o kui mai foi música sole wa makanga lue vai tenga mawala ska kenye o seki foi tonight oh susu maila ia Fa saulo kua, pati popo, ale mawala ska kenge, kasida pea, vai lumore ea. Yo me foi fa penge my brother, yo so fa for shit kuku wa fa ke man. Le manga umia se ke le un tong, wone ka o I de menga kai. Suma sa ka kolengi so mai se baby boom bye bye. Susu maila ia, oh, lulu o vai, lulu o lima, oh, fa saulo kua, oh, pati popo. Dance like there's no tomorrow. Sole, o solo fiesida, kui mai fai música. Sole, wa makanga lue vai. Awa ke popole fua alupea oi dai. Sole, o solo fiesida, kui mai fai música. Sole, wa makanga lue vai. Tenga mawala ska kenye, o seki foi tonight. Ia le da sipa baila ia le dale wa bada vanga duenga ina o se fulu minute wa te ai le tu lai ono ina wanga ngai fo Faiva le atu le nei aso patalo fatu le tabaita ia si vale pasesa balo le soifo mduia ia fapela fo I reti si manu so ese a tai au tui ia fapela fo il tabaita io Faiva o tuone ya mauto umalo mafuta mai tufal tato por klabe e el tangata le te vai ato le lunga o le awala ya ma fa fonga mai foi bata poi mai ana suamasi talo falava balole o sai ya fai bali le ta vale luma pauli ya mauto umalo mai mo mai I America ma Hawaii ai mai se foi au se talia tufal tato por klabe ina ia fai foi o mal malama tangata ile mela o lo tula mai nei. O se tasi vai nga tāua te leo le sauduanga le fionga le komsino whainga palota le fionga to le foa atu ia whelolo. John Stanley. Olo ia whape mai ai. E te tau o le manatua e te ngata uma. Po ai lava. Mai le tangata matua, le tangata mamalu se io, le tangata le tāua loa po le whai au io o lava le tupulanga te lavau o whaatanga. Ona palota e le universal suffrage o le luas fulma le tasi tausanga. Nu umafio anga mapulenga. Ia mana tua le lei o se tasi o tu la fono lo whawai ai.
Ea le malo Samoa, o le a ia te tau, ma whainga palota, o le a ia te tau, ma le wha temo kalasi. Le saolo tonga o te ngata. E le a ia, ma le sa tia le a ia te tau, wha temo kalasi a te ngata. Despite whatever authority you hold. Po le atua i ngā pule na e te iai, po le li sa o le nuu ma le awhio, anga ma le i tu malo, ia, po le whaiwhi au. Po leo lo whaasau sao le ainga, ma whaatonu lo na ainga sani, palota se si whea, e palota tasi a pai ma la whai. Le ai se malo si anga e tasi, whaape nā i lalo le mata o le la, i le tula fono whaavai o Samoa. E te tau na e malmalama iai. Ai ala ona e le malmalama iai, ona e te lefia malmalama, ma e te le mana oai, langa o le fi naunga le ua whaifa pea e i e whalatai, o le fi naunga whaapolo kiki. It is a political argument, and they have leaned towards a political argument rather than doing the right thing in the eyes of the law. Democracy and the freedom to choose and the human rights of choice and exercising that freedom of choice. Your human rights could be a blessing for you, and your human rights as well could be spelling a disaster if it's controlled by somebody else. Tala le nao. Ai o mana tua le lei. A whaatune e whapeo le ai atau le pulenga mamalu alim whai pulna o tau sila fia. Le ai se tu la whono o tā mau ai se me ta o se collective consensus a li imo whai pule ma se lato pulenga. Nothing. It has proven it is not put into law. Nele na e wani I whasi se mea mata ngā tele le mea leo o whai mai. O le whaatanga na o tui le epa ma le HRPP. Ia e mana tua le lei. A whai la tau te alorofa I le tau sui o lo tamo e wha o le le sa se e le tofi. O le awhianga o lana palota. Lea ua utou whaaleanga. A o le whai le palota. A wā e tu ai le lau mea vale ia le sui whao le lea tu lou tau langi o leuso. Wa leo te wā tu fo e nā tau awele suafa le vea. A o leo te tala noa ma le wha maoni ma le lapata inga e le alofa moni. O le tala le tusi. O lea ua mai o le lapata ina o tau. O lea whauta o loutou tiute ma le matawha ioi, o le lapata I atu o loutua oi maisi. Ia talo whai, o le mai monga atoa la o le teimi tabo e I lupe matasila e whaleanga ina lana palota. Ina ua tau mia ia ta tau a isi tangata. Lea ua masau no saoa ia to le fua. Le aise pulenga la tau fia, se sui tau vā, se sui whaolioli, o ana whaeloilo, o se vaenga whaupu whai, e tapu ai ma whaasāina I se pūlenga sesi lava. Not the village whono, not the whono whawai, not the pūlenga ali ma whai pūle, nothing. Nada. Alu mea leno whai atu te manu. Awa ni whatasina le tau wha. Ma avea o se tulanga e ulangi ai ne mamalu o le tumalo. Ai maise. O le tumalo e fio mai ai ma pui e latou le ainga tau a anama le latou tama. O le ao mamalu o le malo. O le tuia ana. O le tama a inga. O le tama o le whaasuanga. O
Ana o mai leo lau tala noa ele mata upulea. Nga uma sau noa ele sunga tulepa. O whainga i whai nei o le whaalawi loa, ma le whailo o le whangatia, o anawa tau ma manu lau ti, a waenga whaupu whai le amata mai i le sunga lauli, a le mali o toa ma le whatua tua i le atua, Samoa ua tasi lena a mata mai le lua afe, lua se fulu. Sei o mai i le amatango le lua afe, lua se fulu ma le tasi. E leo ni mea Samoa. Mai a whai a toi tō lai mai le HRPP. O le a toi tilo le mata upu lea. Na whai i ai se whai unga. E o no tau fia ai ma whaasa ina i le tūla whono. Po le whausia fo se tūla whono e o waini toi onu te ngata whapene e whai ni whaalawi loa. A lea lau o whai atu. La fo ia au mai le tūla whono whaavai o whai ngā pānota. A whai e whai se tūla whono whapena e tūla epa pe a tei. Wa tūla i mai. Awa o lo talu tonunga le nā. E le ma whai na lātou whai se tūla whono. E a fia ai le ai a ta tau o le tangata. A walfasini la o le a whai. La to inga ya tau le to te pui. What kind of right are you protecting if you're looking at this? O le afete na ila ia le o le te win o le tula fono lua fes full ma le tolu o whainga palota. Ma se mea tau te o mai whai ina ia wha whetaui ma lo tau mana onga. Whai ele mea tau te loto iai. Pule ila ia leo o tau le merna. A whela lea ia te tau o tangata le whai mai tau te puipuia. Alfa siri foi la, a whai e te leo malie ia i le mea leo o le whewa i masori ele sao o i tumalo. Ele aise tu la fono o aumaya. E tapu ai le nāmea. O lo o ta tala ai lea ia te tau. Ale tangata palota, whapea nā fo i ma le sui tau wā, ma se wāenga wha au whai o loo fia o e momoli. Le lātou anawa tau, ma le lātou manu lau ti. Le anga e ta tau o nei loa e tangata. E ta tau o na malama ma sila fia e tangata. Le anga e ta tau ai sea, o lātou e pālota ina ma fili ina le sui lea. La le mele ke sau ma oe sole. O la le wingo ia me ke sau e whamatala mai. You need to do so. And it's spelled out in the Constitution, including the electoral system legislation. E te tau le malama tangata. I mea o le tau te o mai e fola mai. O le se foi la fasili ma tau tia. A fai la, tu le pa te le malia iai. La le mea le, uno tau muri e fua, ma tau sa vali e fua, ma o e fua la i nā mea. Ai le nofo pea o tau pea na fai e le, lua afe lua sifu maltas. Upsa sa o rio te tala noa atuai. Wa le o tātou ta alo nei la, i le mea o le mamoringa o le tofa, ma le faa malama ina o le tula fono, ma le tofa e faa fonga le atunu. O whea lao mea ia tau te marana o iai. Neu whalongo mai Samoa. La toi ngā ia tau le pui mai e. E rawa le iria le pese ai. Then why then don't you refrain from following loudly? Stay back. Stay in Petesa like you've always done, right throughout the 40 years. Why stand up now and follow somebody? Like a copycat of the blueprint of his plan to go and advertise and make known of his mandate and his manifesto. Why? O le la tūlunga ma sa vali ala me to complain ai ma to e whaase ama.
Patu e foi. E mana mā fau foi lele. A ua tu oi pēr la e o la tau. There is no law to stop election campaigns and road shows. Going to the villages and lobbying manifestos and lobbying mandates is a new thing to Samoa. And this is not something that the law can prohibit. Ele mawhai ele tula whanu na tawhia. Le wheo ai, ma le wheta alolo ai o se vaenga whauwhai, pa o se pāti whauwhai. E o e whailo le lātou anavatau le whangatia. They can't. Ele mawhai o na tawhia. Le sili nai tu le mai. The question is, so why? Why do you follow suit? Let Lauri and them go. You can hang around and play the guitar and have a cup of cocoa and enjoy your life and the warmth and the beauty of Petesa and the breeze from the ocean. Alo ana soa masi mo tua fili talo falava ma lo le soifomia. Aftai le mafuta mai tufal tātou porkalami. Nei am fai ona malama lamba ia le tātou tunu. O le ua lusi fu male tasi minute wa te aile I tū lai ono. Ta whonga Samoa. Le ua tau nuu ia le whatutu le tu Samoa tasi nā I sānganga lua male tolu. Ua te ese mai whonga ama whale ula. Ia. A lea wa tau nuu I le au waa. Tau nuu I malai aola mga whanga. A whiwai la inga sa tuala e me se fōi. E pa ia o le fio la wa fionga tuala ma lau whale sifuru. Ia wha pia fōi la wa fionga salam le whale balu. Me se fōi o lua matua ftalai. Pui la lau la unga ile. Te vanga ma vai whale. Ai mai se le wha malunga whale upolu tutofi a wale ainga sa murianga. Awa o I foi na ite ai malama o a inga salevi. Na ite foi malama I o ele. Ele a inga le tai. Na ite ai malama o le a inga salevi foi na tō ai le pule na whanua. Ai sunu I le ala fale o le tala le lei na malama lama ai Samoa. I ave o le la o Yesu Keriso. Wa tau nuu le kalesia me tutisi. I lau whanua ma ele o le ataua. I le ainga I le tai. I whale ma utuangiang. Ka pena le tai au le na tau nuu ai ana le la. I malai ola mga whanga na ite ai fōi mālama. Ua tau nuu le kalesia katoliko. Le ainga salevi. Mana ia la uvava yatu. Ta ua tele. Matango fie. Au te vava yatu ele iaia se savalinga fo lea. Ia po se road show ale HRPP an lam salo lope alu taiao. Ai, ola tala le fai ui ai matawa lunga I le polo kalame le polo nei. Au te whaatusa le whainga panota le nei. Io ulava ma whaunga whai wawale na oa. O se tangata e masani le upu lea analyze as a policy analyst. So se tu la fono. E ma whaio na ilo, ma pena, ma wheli wai, ma tilo I te tolo le tu la fono, ma whawhabai o le tu la fono. Na whawhea na tusi, a nāla le mea nā leo na tusi, ona I eilo na mana onga. O le ale mana onga ina ia puia,
ma whaatanga ina le tulafono, i se awala le lei ma le mamā, e manuia ai tangata uma. Ona whai leo le tulafono. Tusipo ai au ngā iai le tulafono. Ai whape i, ona sunui ma whaonga, ma whaatu, ma whaatulanga mai le tulafono. How will you implement after that policy or rule or law or regulation has been drafted? Whawhea la ona whaatulanga. Implement and let it operate. Ma whaonga le tulafono. Apply the law. How can it be developed? Whawhea nā tina e le tulafono. Awa ni tulafono teu, e whaatonu tonu ai le tulafono au tu. How do you monitor? What are the key indicators? Ni whailo ilo e te loa ai, ma mata I tuina. How do you monitor? What are the key indicators that show you that something is not right or something is okay? Awa le mele na e whai le tulafono. Tusi le tulafono, ma fuanga le tusi o le tulafono. Whaatulanga, ma whaanga ioi, ma whaatamo e le tulafono, a tina e le tulafono. Mata I tuina le tulafono. Toi whai te unga. O ni tulafono e whaatonu tonu ai le tulafono au tu. Whawhewhea na mata I tuina se tulafono. How do you monitor a particular piece of legislation and piece of law? Ia. Ala isi te unga mulmuli ane. E loa isi li poti. The final outcome of that piece of legislation. Whawhea o na toi a ngā, ma toi whao ngā, ma whao au pēr, le whao wina le nā tulafono. O loo manatu. Pea utango e whaatustusa le whainga palota lea le alone iai lea tunu. The outcome of this election will come down to these two factors. One, character and personality. O winga le teitai. A mionga le teitai. The performance o le tala noa le teitai. The quality of leadership. O le tūlanga tā ua lona teitai. O lea lae māta mata uma, lea tunuu, I tu ai ngā teitai nei le tōtolu nei. O na o tango le whātustusa. O tau o whawhiangainga o teitai, o nuu, teitai o e kalesia, teitai o lea tunuu, pūlenga alii, ma whaipule, o whaululunga o ainga, o tau o leo mamoe. O tau o leo mamoe, o ai leo mamoe, o tau i o teitai o lea tunu, teitai o nuu awhio, anga e kalesia ainga. O ai mamoe, o tangata lau tele o lea tunu. O tangata o lau lafu mamoe. O lea le mena tupu. Sau tau mata ai sau le luko. Ma ai au mamoe. Whaatama ia lau lafu mamoe. Na polonga lau loto. I le mea na whai e le luko. Ma le lafu luko na sau maia. I le whaatama ia. Sa ia paua mamoe. Ai tino mamoe. Fasi ma pepe mamoe. Tu lau whaafonga le tunu. Le isau mea na mawhai iai. I le whai ngā panlota le nei. Wa e whaalongo o toi tangi mai le luko. Wa toi fia sau whaalua le luko
e wha ma lepe lau lafu mamoe. Ma wha tama ia lau lafu mamoe. Shepherd, listen to me. Are you going to allow the wolf and the wolf pack gang to come again for the second time? E te toi whaatanga le luko, e malana lafu luko, tau whi ai, e toi o mai mo le taimi lona rua. E whaatama ia lau lafu mamoe, a o le te tū mata mata iai. How can you do that? That is my personal analysis and metaphoric comparison of how this election is going to pan out. It's going to rely on character and personality and the style of leadership. Whamasino o e Samoa. Whaalongo I upo te tai. Whaalongo I saunoanga te tai, matulenga te tai. Dale ano fale o mea ia talanoa iai. A o toula ia o leo mamoe. Ma fau le tala le na. E te fia tū wha pena. Ma e tangi. Mi lau le iloa se mea o le awhai. I le sau wha alua o le luko ma au mana au luko whi ai. E sae lau lafu mamoe. Wha umotia lau lafu mamoe. For the second time, do something. That is my challenge to you. O au fo o leo mamoe. O te pui fo I au mamoe. E le peo le mea, le vevese mai. O le ai mamoe. E lulu mai o ulo kankai. Ea, e lulu. Le nā Samoa. O le momolinga le nā o le tōwhā. Ina ia ulu mo tāwhu lau. E o atu le whai unga. O le whainga pālota. Walei masese e toi mana o se tupe. Wa fia o uma. E muri tai e whai atinae. Wa fia o uma. E whai le pā e pupuni ai le toi sau whaalua o le luko. E oso whai lana pā mamoe malana lafu mamoe. Ioi. Alofa mai le tua vai lua tusa so tātou manuia. Anga le leile tua I tau mawhitanga. Whapena fo I sauni ngā lotu ma hosi ngā tau langa. Whai ngā malo longa fo I o le nei pō. I la tau o lo ilunga peo le ala I le nei taimi. Ia, whātua toa. Whai mālie lo sā. Na ia tau nuu ma le manuia. Awa ne I toi tele ni vale I lunga le awala. Wa lava le vale e tasi. E lua loa, ma e whaatanga ina, ia tangata, ina ia whaavale vale ai ma o lato ma whau whaatasi ai ma oe. Io nei lo la ia leo le atau vale I lunga le moto wei. E kaupusi lunga le au pā, ai whetau I vale I lunga le moto wei. Ata matari ia tātou te oe, momori oe, ina ia wala I o fonga I lunga le ala tele. Ia se ia o lava ina tau nuu ma le file mu, ma le saunga le mu. Ai une ingalo ia te oe. Te le mana o e saule luko, e o so whai ma ai ma le petia le saunga le mu au ma moe. Ai mai se le la koe sau wha lua le ngaelo. Nga makua o nga whasi ngā o mā moere nga whasi e la makanga. So, put a stop to it. E le pe o le kamakiki fo, le ngofam whase e lunga nu. Na leo mā moe kua. Ye lopo ngang mga mea nga whai kua pāo. O le nguma, wā ianga mā moe ai.
A whalo matau whaavalea le nu. Wala aulo. Wolf! Le nu ue o mai o leo sau le luko. Ai langa kule le ngu. Ai, o le pepele o lai moe le kamakiki. Ia, koe o le ngu kwa le malili ea. Ia, koe whai fo le mea valea le li. Koe valau. Le luko leo sau wha bole bole le ngu o mai. Ia aku fo e le ai ale. Le se luko. Wha lua le na whai. Wha tolu loa. Sau mo i lo ma luko. Sau ale luko punga i kongo le pā. Ai ma moe luaku lispiko. Ai lisi ma moe wa fiu e vala au le ngu. Wai lo ngu ue. Wha bole bole o mai. O leo, sau le. Leo sau sao le ngu. Leo sau mo i ale luko. Ele sau wha ngā pero. Ia e whai mai kara e pero ka mikiki. E lei masesi na toi ala i lunga e alu i oe vai. E aku, am kwa maa sofa a kole pā ma ua le ingi maa mueo. O mankari e le sua aluko. Ia. Tātou te a o mai le tele o tala wha te tai ma tala wha tusa. Bang tua fo i le misiona le li whaolo Jesu Kiriso. O le tele o teimi sa ia o atua i le au soo ai maise na au apostolo. O tala wha ta oto. O tala wha tusa. Ini mea na tutupu. O winga manatura. O mea o le fōwhanga. Ma le sio manga. Ia mata mai vai tafe se yo o i mea whetolofi. Manu whetolofi se o i tangata se yo i manu whelelei. O atu maunga. Ma muli vai wheta iai. O le ea e miti ia mamana vaina. E whaatai tai ei tala ale li whaolo Jesu Kiriso e whai ma whaata oto. Aisea, e sa ilinga tāla na tō whaa, ma lona tō mai ma le ata mai. O le ala le nāna ia whao ngā ai, se vaenga whaapitoa. O lona anga vaa ma lona to mai ma lona sila fia whale atua. E o atuai. Ima tā upu o tala whaa ta oto. Nea leina tusile na leo whaa ta oto. Ia. O upu tu. O upu whaa winga lua. The ambiguity of the word. The ambiguous as well. The Proverbs. Ia, matala ia whaingo fiai o na wha manino ma wha malama lama. Le sa vali ale ali I whaola. A wae suena ngā tā. Lana tō wham lana whautautanga. Ai nā vea whata oto matala whatustusa. Na manino ai au o whala. I le au apostolo o le mea moni o lo ta oto I eile tō wha le li whaolo Jesu Kiriso. Whawhoi mai upo le atau o sa vea, a whai wa le tau la ulu I lau whaafonga. A suatu vai mālui po e ngai tu atu I nā, o oe o le matua whaitama, e mangalo ai se leo le wauna. A mai, vai se walu maave o le mako, whare kā mea kwa kafa le yai pe ave ngā tei le ainga le tai e tele le vai ma le samie e wha mama yai. Ia, suanga le dao le vatele de nei aso au mai avatu. Ia, ai au ngai ta oto atu yo au tafa. Ale lei wha ngā ale ai wha tawhea ele au le tai. Ia, ai I alo whangia le tua le au whenga luanga titofi ma nai o la tau whale tua. Ainga sa le vi wa malolo manu malo, ma retire mai le ngā luenga. Ma mapu mai ma ota malawa. Ia, whaamuri atu le tua. I le whaangun, I lau tau whaanono ngā manu. Ta mamti nā mātutua le atunu, whapena fo iso mātu lungona. I ang le leile atua, whaamuri a fo I le tina matua le tātou ainga, malana asia singa mai. I au ke lani New Zealand nei, a sia le whanau ma le ainga.
le fionga ia fuatino, famele, e sera avia, ia whapea fo i le fionga, i le swafa, ia le malu tau ma oe, i inga po le fionga fo ia i inga. Ia, ia tele le nei a fiafi famili atu le tama, ia mua i malai, ia whapea fo i le telingi a wala Michael, ma le tamaitai ia mata niu, ia whapea fo i le fionga, ia le malu Faiva, ma me sepa, le a fionga ia tongia, le au ngā upu, tō muli i la loi ka le stete. Tama matua, le malu, Nansen, William, ia, ngā le whaalongo mai fo, le nea fiafi, tama matua ia lau moli Ioane, ma le tua fine ia e te vise, Ioane. Ia, ma le tua tere ora matama mātutua, lau whaalongo mai ia le fionga. I le tama le nei ainga le fionga ia masoe tauli Josefa ia whapea fo i le fionga ia tui mawalunga ma le whalitua. Nai tua whawhine ia Erelini Mfuatino Josefa le uso ia Foleni ia ma le uso fo ia Vaisingano. Le tō tele o le tātou ainga. O lo whanongalonga mai ma le tātou tina. Mama la whai tele le ulua i alii so alo fa pale mata o le alofa la vea i motaa malo tātou ainga. O le atu autou i le pese le ataua ua whaingoina leu soe sawia o na ua pau o se mea ua aumoa. I anga leile tua i malolonga ai maise o le wheta loloa i ai o le atunuu i lunga o le ala tele. O le manawa ngā luenga ia male sifi po. O tala nā, e winga ia mio ngā tātou tangata, ma upu a tātou tangata, ma mea sa whai e o tātou tangata le nei aso. Well, ladies and gentlemen, those are the stories about our people today. You have a great night, and farewell to the last and the final night of July 31st, 2025. This is Leatoa Severa, Sayuli Leulua Yali, leaving you with one of my own songs, Leusoe Sawia. Soifua ma ia manuia, alofa tele moe. Wow, le pungisa, whaapeo na puniti o le la. Wow, le langi, o le tingu fo i e le muta. O fitilo na muela, wa tō whai, maloi mata. Fitilo whai sono, wa le tau ai lona loto. Soe sawia, o le vainu lea e te tau mawhaina. Papu mai e le pauno, le whaamalu lea ua e la ina. Ia whaamali e ina, pau o se mea ua o mawaina.